Now, wow, shall we say nipa and session, but say man never is. Nipa and session. Mammy, Memojo. Yeah. Say, Minu so, Minu bow, say, member mew, said, Minim. Now, what to say? Baba, the room. The Yamia say. Now, your friend say. Oh, enough, Rakuma. Ajua. I see. Ma, you are free never. It's for yase. For yase here. Now, when you feel saying, fear 55. 55. Oh, send you unyini bia sombro so sao. Alina did him watch it. Aden, dear na ba ma unipeduani nyina ese ahojo. Yesi nipeduana hojwa. Nipeduani nyina hojo. Say me to a crime ye. I don't tell me more. I mean, now only. No running. Now only. No running, sir. A friend say. Cause I knew. Now we try. I was among Facebook na yenin komo kakra. Na yenin komo kakra. Na ko Facebook na ko hwe me maami a me nua se me nua ba ya me ne no e kasa yi. Na obo sempa wiase no wo hwe ne nsa sede ne nsa no mu ahojo sede ne nsa ni na atwintwam akwete se me na na abrewa me na na akua kwa adu ano wantoa onya mfinhia oha ene akire nanso na ne nipadua no ntisi e ma me anya mfinhia no aduonum 55 years. Semo enche bia me ne Akwasi Boni ye beyi ye nua bayi na mo hwe sede ne nipadua no sede sese ne nipasu no aye e de akyerem sanse nipa mobo ma me afra koma chase e ba na sen de ne siye fa firi ba bia yade a na sese de nipadua aye e chase firi ko bi kro ma sante mampo brango ana me ko yale afum ana me fi yellow obi na me ko a me nyale e firi ho na me be kuma sia me nya ho deda enti ai friend say that group ana me ho na me yam oyam no ai e wuro so said the ensure wuro so na I say bibi na meyam na otim meyam na I say abo bi ka won na friends enti abiano no me chedan disa because me dia my friends say me ko toilet me try kwa ban so adiama na ankora ko hwegu na me ja se ne ye no na wonni sa ai I don't know me dia is it never about na about who she ni bi dem ten net ye ai a friend say nyan adam say ai akola sabra ye no asabra ai ya na je bata gosia no se bu ho ankora ti say bete bi so abete she said is she asaw no said asaw na wo ye no she na me yam rusu sa e do na dwodi a menna e be rusu sa bo ana man ka me ho a na ya go ya me na ku me mpaso na so me na de me nya me mpaso se me na enti me frɛ me sister mo ofia ɔsi me sister me na chi anso yale fa
afedi ayi me bra enso ayi ba ko wa akra ya ayi friends ayi colonial malos ne ba ye no onso yale pa efie nya ayi friends ayi this time na ehwe fie nti you know me ma hwa me so me maisusa na say me town visia ya asem nti me ayi anshira na misie cause wala si crash and bag him anshira na misie ana me ti me beto friends ayi atie fo anim omunya me moa nti yare ba e wo hwa mfie be se ni ayi friends ayi ba bronya nim bronya yem ai na me nyes kan ko doctor wako ana kan bi bisa wo se wako yare sabia na me nyes ka anko ayi yare sabia unko ba kokra tinu ansa wutifie na wo yem na yehwia enti friends ayi me bawo eya o sen epesi yehwese behu a ebia obu ho a ne de no bia o jane na kura ese wo hu mina de mi ja mi hu ana obi nso ho ma wo ho te se niam bi ne nam ne widie mu bu ho nam a ese trobia obu so minimu e beka se mo bi ne nam minimu trobia oni pedua no te se bibi ene nam wi ni pedua no mu se na wo de ne tie ai ahase no na ase mo bi ne nam ho ase nkuko dwie no ama sister bi kura etie mantam no osia na e friends ai adrobi eba formation center wa deja switi fe yasi no sat baby ama me adro ya no adro no ai friends ai ona so sa no aya na osimi nko ho ana to bo no na ne mu dwa me ise mi me na mu shi ana mi din so she na dwa friends ai so nyu na masoma me mese onkoto asota mre mi na asa nansi acheme no na me fitibiti me naisa na me mpom so hujo me bo eno afrakoma nti me fan se bosu me be se enum ani ana nti osu atimi abeti ayi sei si ana oti ana asese sa malidie mu no enko yie malidie mu si ana oti ansa de be di bronya si na oti na oti sei na me ayi me so na so na me shedan so de onu ma me hu ana hwa na so me so she bebre na so si mamu we so si bebre na me bo me video ma se me hu atare na obo watade no wo ye ma wo ti bisati se na so si wo ma nyina me om titui ai friends so che wo tietian kakra na so si we ai me wo no sa me kola abrem me kola abrem eno afrakoma me bo hospital unkoye nkwa na ma me hu nsem ni bebre wo hwa sunsum fa bi o bibi o mana ai friends ba bia metie no ana mi fiewura ai ma hu fiewura ana mi fiewura nso no oye ana me kwaji ma mi bi kan ho ofrija ache na ne kodra wo dem se fi oso ma mi bi ni ma na friends ai ofrija ache so be ha dan me friends mi te problem mutrim do problem ana me koya ma mi na trim problem te friend do problem ana me koya ma mi na doye ana omutete mi ana mi so muntu ana ne baba ba ko efe bi shiro no obo mi dia ha ne bo dia ni baba ba ko na ma mi ne baba ko ni baba ba ko ana obo mi dia na so metre fi ama na hwe enti efiura no ehun se de ma ye fi ho no ana mi tuko tena ase o baabi ana efiura no elsa fo no bra mi nka ze enka mentena mu efre se o se metena mu a oba ai ye be hwe nti mi ma so guso ana me betena fi ho so no no tira
ne ma mi dia kɔni aba ofie ho so me nkasa ana efe ne sei ne baba ko oti atimotim ana ɔde kɔsia kɔ akɔtu ayi enso boy ho ankɔni baba ko hunie no se ma ayi afia so snega ade kɔsia akɔtu nsu afia so snega ade kɔsia akɔtu ayi ankɔni mu ana efe ne sei me abo mu si wono ma na ma me na ba ko akɔhwie me kɔkɔsi afa ɔmusim na ntweti na me dia abo mu no ana me fie wura se anya ma ko ayi friends anya no kɔgye wo mu anti afra kuma anya no kɔgye wo mu na mistake na maye enti no ọba betu funu ayi friends ni kuru se ọba betu funu ayi minya ma to ogun enti no man fe bo ma wo mo se afie no esiwa no na obi ntim ana ma hu fie wura no so ana me kotena mu o do ani hu so obi bo obi na no aba odua na oba no be ka kire wo duare die me de ni hu ne se ne ba ni bo midua bo odua ti obe na de bo odua ayi friends ayi Antonia ma o so ayi ne dai me o time mani no e o fie ho no am so omuntu na ayi friends ayi e fie wura kra no mama na mane na de ba bo atema no e fe kire na okobom dua sa na o kra o munwa no e fe etimatim ana ayi friends ayi friends ayi o to oba yokotokusia kusia na kotun so no mun na o si kwa so nti wo yare a otu a asese se de oni pedua ye nyina utu se duabo mba cho da bi se menye zika nko hospital ezika nko hospital mumu ame o kunu aha ni kunu adai ngware adai wale ndi nse wo nware nso awoma e kwa be na fa so awoma nya me ma na no mo we se un pe be ma de anka ne be ma ne so un pe be ma asem de asanka onima nso wo ma wo na nanom se nai we di ka ho se ai fa se num shemu kan yeshemu no I see. Obeka de twatwa ne be machia. De say. Makan kwa asem. Mabuza kwa asem. Mabuza kwa asem ana. Unkai. Adenti na unkai. Ache. Mfie num beba. Mfie me yidie. Mfie num. Mfie yidie me nsa de beba. Na we na nti so nkai. Mama. 55 years. Ndaba na anu be me shia so nkai. Wo check mfie num about mfie num de ma acha be. Ona mfie wo no. Mfie miensa. Be mfie miensa ni. Ai. Sa be ma no we. Wow. Men fa ko be bia sabe mano we sabe mana be mfie miensa ni na nisha owe ambi manu memo bia enso din memo be me bia din me sabe mano owe eno afra kuma ye din komo be mana de twatwo kra ofite wono ni nipa na oni ni hia ya oni hia owe o fe yase oh han na de oso wawu ne ono so owe ono de ba soro ho do ba soro enfa ai fe yase soro oh han de ne ye no eduabo ono so duabo ono so ga ye den na o fa prosima bi ko
Coco. This man Coco. Aye. I'm not going to ye. Go. Aye. I go for people go. Aye. Ana policeman no bundia. Ana de. Oboni dia say. Ayi Coco no. Ayi wa bibie. Na me nim dia. So I'm a kunu fie ho. Na ko ton ye. Ni kan na me di bie. To this can be. Ah, say mama di obo. Enti uzizi dia bo ne kun no. Ana nipa na okofa na de no so bodua se. Obi bia obedi za kro no sika na so obawe ne nam bi no. Duabo ni nya no a. So osudi. Ah, is na me di bi. Nti wo hwa oduabo no firi ma me no ho ana ate firi kro. Te minimi ni ntina. Utu yam no da so woro so. Dabi. Ebrebe na ade oyam ne na bom kuru woro so ti se anajo. Wo da wo so da ye ben. Ai maso da na me ai mitinso ho. Ntiom. Ah, mitinso ho. Na mi kunu na owo no agina ho. Agina nso no ho. Ojina ho no de no waka kire. Ani asa untimi min kasa. Nti na mbusa se usse be ma be na ana akobo be ma we a usi mbusa so wen no so wu. Mbusa se de ne kunu usi dua bobe ne ko so na wa wo chichiri mi. Tu ohwa akwara ne dua na aye kan ne kun wo. Your friends say ama wa ye se de wa ye. Ana enya wo. Ana wukunu ni de no. Ani mintimi hunu. Tie de na abesoro na wukunu no sama igina wo nchen. De na wukunu sama igina wo nchen. De okofa kurukuku. Ko wi police ni no police ni kra se obi de be che no. Police ni se obi de police ni auto kurukuku. Ah sa ne baba akoko ayi e wa buruchire. Na ayi friend say still na kra wonto. No biton. Anto bi na de be che no. Njo mo 4. Na ba ku buti ko sia so. Na oyi ono na dia na ira. No obi ye no ko wia o ko fa de krokro de buti ko sia so na na. Ni na ko tan we. Ofa krokro na ni nyina. Ni mo asam. Anti papa no asiko sia no buti so no. Ai o sakotugu ye. Ko sia le sai yo. Ai apart so tonsa. Ma anti hu ma ye bia o. Na papa no say mi hunia ana ma me kan che no. Mi prosi mai. Mi ti ya. Kama ka chero. Mi say eduabo dia. Obudia. Anya na mi kunu no friend say obeno ni fi onu ma me printing no amfa ma ho okoto na bontin na wo dis kani bie nti friend say ai baba no friend say baba no ana madaja o chiri bidie ton ana obihia no ana friend say na okashe ni say o ma me yade no yade no maybe a crook kwayera. And I friends say, man bodia. Until Udo mammy dear, you show. Until me busa say, so Baha, yina Sabio, and yet do tuchiri and I do Kutaba Bonqua. Trebia, ye Casanwa, no be bit me striking, and I'm you busasem. Kay. Nam Kubusa, wow, you betum to Saberman woo. And sa anintino amatra ho atwensa and bear busumi numni na woni pedua na twetwamatimi atwea abesi mame wujiri se duabo na yo sa okay abusia ye baba yi ye mame senie ohia mo ababi aduru no abusia ye mfa bibia nsie de ni pedua na ye se de wafon sebi ne so ate
na chi kase bia na chi sɛdeɛ ne nipadua ne nyinaa yɛ sesia no pa wuli die nyinaa ɛde ɛba bɛto so na mo ahwɛ wuli obi wɔ hɔ na mo ahwɛ sɛdeɛ ne nipadua no sesia sɛdeɛ akɔsia fa de kɔ Facebook sesia sɛdeɛ wɔto de sɛ ohunu ntoma kata nneɛma so aha wo da mo nkɔ na mo hwɛ yɛ maame sɛdeɛ mprempren ne nipadua ne nyinaa akɔsie hwɛ efiri ne nase kɔ Facebook nhyia 104.5 ɛne kotodwe sɛdeɛ ne nan ehi hwɛ sɛdeɛ ne sere aka hwɛ ne bo nipa sɛdeɛ sɛ wayɛ ni sɛ nufo ne nyinaa kɔ nufo ne nyinaa yira nufo we sɛdeɛ na bɛ papa bi paa sɛdeɛ na osi pɛ nufo we sei no ayira kɔ Facebook hwɛ nipadua sɛdeɛ nipadua yɛ ni na deɛ yɛ no sɛ sika kura wɔde bɛkɔ miniska kakyira mɛmo akɔ da bi dwoa da mɛmo mɛtra ya mɛmo akɔyɛ test bɛkɔ akɔyɛ test na yakɔ hwɛ nipadua ne nyinaa mu abusa sɛ ɛdeɛ na ɛkɔ so nipadua ne mu yɛkɔ ne yɛsi yɛ ni hwee bibia ne mu a yɛdo bɛma na yɛ bi duabɔ sunsun mu asɛm na yɛ bi bɛhwɛ because abusa mu de mo nkɔ Facebook sɛ bia ntra na media meka se maame ni nipadua ne nyinaa hi ne so ate body ne nyinaa twintwam sɛ me hwɛ ne mfe hwɛ animdua ne nyinaa twe 55 years or ma abrewa na yɛ bi atwa 60 something years na yɛ bi kɔ 70 years wɔn te hai ne body say soche premier ni awam say moton na mo hwɛ maame hwɛ obi a wonya 55 years on chema he bia o maame otiwe ya ye kai ko Facebook na hwɛ onie na we say no ye na nim ne atwa no mo hwɛ na chi mo hwɛ sɛ de sɛ duabam pam maame na tie ana o hwɛ atade na sɛbe ne nipadua ne nyinaa sɛ de ayi ni monko Facebook na monko hwɛ sɛde nipadua no ayi nkrampan nipadua no skeleton ne si wonom no nipa nsa hwe o nipa nsa hwe ne nyame wo hu sɛde nipadua na yɛ nyinaa no sɛ akoma no yɛ adwuma mogya di ne mu afuru sane wotimi didida kwadi broni wana ho ontwa baako na menhwe ma me nhwe nachi sede nachi nipadua sɛde nipa yansa hwe nie mohwe ye ma me otiwe sei na sese wayo mam wo hu sei da wan ka se wo hu sei da osu awrawo aba hwe na chin campaign we ka se gu na chi kokora sefia Aminisu. Shini pedia dia. Oh. Yalia unyesika. Timbona baba wa unyesika. Unyanka abako hospital ho. Yalia lishamuza. Onya blon nyina se mi ko mi kro mba ya no na friends ko fie fom mi ko fie fom no fie na e kala be yellow ana say yellow e hona toilet can me fina me the off your knees me fina me ai friends ye wono no ye fra bra bi abrewa nko mensu mi pono friends me mai suya bompa mama wati said it be a drada memo akotest wati me ba friends me ba me nya won dida edin me kuma se me nya won dida na friends me ba ko asore tie busia na friends friends me ba ko adwuma adro ya so obi na ba bo mi a no
Wa frɛ phone. Na ehon kra de ho hia nya ho asem na me ehon de me hia ho asem. Yo. Wo sisi a so obi no obi o man so ba bi o ba na asem nya asem. Twa ho no so. So fu bi na share me. Na so fu no so. Ana mi no obi akon. Ana obasabi fi anua. Yes, obi abe so fu bi so obi abe so fi anua. Nya no kre. Yo. Enya no kre. Yo. Enya no kre. Adwada me se bompa ma me. Yo. Na brefo de baby anya yi. Dwada. Yo. Kwam bia so. Kwam bia so me se ekosoro ba fom nyambe chiri tumi. Me se me ma osika ma de akọ hospital akọ test. Hede ni pedua ye pa abusia mu de mo amunya bi hwe. Mo nko Facebook na mo nko hwe ma me na chi na nimu no kura de. Animu no kura na akọ ese me me club tie se me. Ma me awawo ma wo hwe nufuri nyina sa. Ni pedua ni nyina ye nkrampan na chi nyina osusu se eye duabo. Onye test nsusu hu yade ekoso. Ewia sese yare do to mame ye obrebom yade ye wo kidney ye wo yefunu no mu eniema pii wo mu yare pii ne wo wiase ye o mogam yare eniema pii wo jesi a otu wan kasa kra wonnim de hawo nanso ye de ho ntansa de achichichi ni papi na obi betena me fie ana wo ba akra no de kwaye na mesimi tuom no obo me dua ana osofo obi abihia no ana me babi ehun nsem pi se wiase de wo yade a akoma no kura no akoma na edi ntira nkuwawu wo hye nkom se wani nyina watru ntiri nyina Jesus Christ ha abusia ABA Herbal Clinic se mfanto anim bra na omwa obi a wani ya oya e kan ete ni yade pa de ye ABA Herbal Clinic ene ona hypertension menstrual disorders why mre won pam stroke ni prostate ni nyina no kwa go be se wani bana ni yare dia ABA Herbal Clinic womo kumase kwada so twinase eye main market no echi ho a doma inkro ensuso obebeneza Ebenezer school no anase omo ben apia kubico store ABA Herbal number 0541 565 199 na woni no atwetwe enkomo na ni nyina tiemu ene se sabre abono nkuri ensa yenom eye club beer bia nso de eno ane club numbi bia de wunyawu bia de atinsu atim fifiri na ye bi nua ye yi asise kwan bia so club bia bisu ewa aguna saman na wotwemienu sekina ye nyina ye kwa saman ne akonom club beer na ye bi ne nyina ne no akonom ne nua ne sikasa ewa saman na ye bi no osimomra na club beer no de obetwe egu ho pa adofo nyina momra menom club beer eho ne nua ba no na yie na ase bia de eno ane club Kojak Farmer and the Kojak Proco diaba wa uti oya numbi ebeko wo senso nya adwuma wo kasa wonum bon wo hia Kojak Charcoal toothpaste ana afi Kojak regular fluoride toothpaste ni nyina ma wo se dendende wonum kan ni nyina etufiri wo wi a fa we nu gu wonum Kojak P Kojak F sensitive toothpaste udi gu wonum no wo no kusu no wapuogu eno anonom ebi ewo Kaishi drug lane ana se Kumasi Central Market one number is 0244 559 597 0244 559 597 na woni wono etimi atwetwe enkomo bibia ebeye fine na tie Christ Apostolic Ninkrabate Friends of Christ Friends of God Prayer Center wasi tumrikabra odifo ba Alex Jemfu aka Fia Yesu wasi tumrika na bra na so ye nyame nam so hye nkom 20 friend wona yare amane hunu do so wo nyina
wɔde wɔn ho kra odi for balis jemfo na nyame nam no so ba mo ade wɔn ho kra wɔbɔ mpaye ebenada ukuada yawada efiada ni nyina wɔsem ntumri kana mamra frodi for by 0556 838969 na wone no atwetwe enkomo mepa chomoto mo kanka de enye na ye bida bia waka wose nipa ma moto mo sa kakayini moto mbo sa adwe ate no eno ane se wo be kokopel luxury deodorant spray and body splash wodi we gu ni pedua na adwe fa motom hu be hwehwehwam storm randward legend ye mema dia ana fema dia obsession instant crash ana mademoiselle temptation dia ma na mema nyina timi yusubi food and drug sport age ede atum Kumasi Prudential Plaza nhwe ni mu wo ben woni odan ta dan a eye Mrs. Anoche Plaza na no anu amu ana wo ana so be frɛ 0240 152204 0240 152204 na no makasa na no ye konkran ka ye fo ye pa nam ka e dis abc bi ampo ye kokofo scc ka pa nam shaka na do tutu ya no de enwu tim say scc de ye me pa cho bia otukwan ya fa scc wat men kofa ka agbonyomenje agbozo bia enkotenam wo ba bia charge phone ujijidem kama air condition bo na ka che driver na pacho no kan pacho bo won no ba kwa ba no be regulate the amount tibu say anu adwo na driver ma ofide no koso kakra ma anan kofom no ayi ni nyina the amount america no omko no limit omfa over speed bia mfa nya adwuma me pacho STC na Kumasi to Accra to Kumasi Takrade Kumasi Tamale Kumasi ni nyina womo eye na womo si ultramodern bus terminal Kumasi ya eye Kumasi se wudru eye udru Kumasi asafo eye labor eye total filling station no na chihwa ana wono ewo na wa udru wa unse ampa niema de na kwam kama wo pese wo de niema kum kan mu a yenje wo hwe wo niema yenje wo takunye wo sempoa me pa cho wo pese wo Fred ampanyifo na no mo twetwe nkomo a 0557 943607 0557 943607 na woni wono atwetwe enkomo via be fine Lawson Beverages and Company Limited womo adaroma ana ode eye enupa ede aba na Virgin Dr. Lawson no waka no ho abi waka no wana afi no bre nyina wana otindro nyina akadem wono ni ndu nko an ehia na womo na akwa Lawson Dire Ginger Liquor ede aba ewunya bia ye de atadwe ana afi ene enubra papa ana de ayentunya bia ebo yie ma niam nyina akos kama Dire Ginger Liquor yi ebo memma pa chugidi brown o kan wasem pa e de akaduru na aye na onum bi otu se na munim se yide de ba mu utimpa o kata bia anim yasi aponto ase adwabo bi ase Dire Ginger Liquor eno ana uhia o pe dupai bi ato ayensa esan ye dru onom no na esa yade ba bia ben wo anasa obefre 0248 619999 0248 619999 na no makasa simple scented shower gel eno na uhia udware bia ema onipadua na ye fe unam kankan away mepacho udi dware a bata so bo se ehwa ese nyu na unhia hwe kama ada omudi bibre ya dware bi ampade kama simple center shower gel friend transport age ediatum open dodo atua na wa frɛ 0548 177018 0548 177018 na woni wonom etimi atwetwe ekomo obaje oso bibia be fine ede amawo eno no na ma menkwa na ye bi hodomo enu abai na sem na no odin ezio odefo edin enye yizu edin pa so bi bo dua pa se ehia wa ei
kwanuma duro na ewu preko maami eti we nana so for that baby obekọ hospital oni oh here hospital oh here hospital so mo ke se duabo kra bia na nim e bi kra nya duabo Missy, yale yenko hospital in person de manu beka bibia me doctor amana yare nti de ba oh here say obekọ hospital o yare o yare o so for mo e kakra ne emfa nko hwa no ate Monday on fa nko na ara chinati you di agura de de tuchina nso ara na amfa say de omo ye omo no ehu chano mesremo mo mai kakra na e ma mi onko hospital anko hwe di padua no mu onko hospital ko di ni padua no di ni padua na ye no ehu ohia moja senye bibia kra anko da hospital sabre de nsuo ni niam asiri so oba ne ba mienu mama mienu di nechi ba kokora anyem osen tonton mami ni mami ni mesremo yakotwa obi ti o bia ote no sa patam ho no ba bia eye mesremo we de mama mfa entudwa na me nhwese bia manfo bebo kakra mama kakra na mfa ne nko hospital ne nko test ya akoya ni sema ko doctor ise moja kura menye doctor de so hwa mama mfa number entudwa na nhwese e benya kakra de aboa no juada na kwam bia so osene nana no ondire mienu ono wato owu no wota adwene nana no odwo mo se wontimi nkoda doctor Mr. Monfa kakra Monfa kakra to be phone so ne emfa moa no number no ye 0244 015677 kakra bia obetim dia babia na esro momoe na mami hia hospital mo de monko Facebook na monhwe sede na chinkrampan ya usa nsuogu okura na chikasa na edam finfi no spinal cord ni nyina botim do nsa grip am na yeye akwasi de mi won se ba bi so awote no hoso so ka ho bi asemu dan ya ntuntum wo mu de nana nipadwa no kuratime ya enye no na ama na afon si se ne nkra we nyina wo mu da ho bi ade no mu do mu mfon wo mu nyina da ho bi enye ma pi na ekoso number no wanzo obusa ne kuro no wentime anya na hode jakoko na 0244 bifato mo mfa kakra sende no na ye mfamwa no 0244 juada kwambia so se okọ hospital enne ana ewo ibi to me kan me de ye etu bi o din de ande ye nkan hye eye na wotwetwa mu ne fiadai ye ne nana ye bi ye adwuma na ye bi asem kakra wo kan ye Ghana fo mahoro me papa ba jibi so me jimi de wo anko na me so me jimi de pa wanko na ya anye asam ketwa adanya ese me ne nana ye bia tra ha akoka sabi ini abema wonya ne ba bi kro bia ni natem asema manfo ko bisa no na bi bisa ni bi no yi ano na ye so yi mu di gina na otwe de mama nana ye bia trend mum ye ka week say the wa trend pa ye na ye bi this week die from Monday Friday na no abisi nei shani pada papa ye shani pada pa enso nipa no nim no ko unya na ye kam chiro unya na ye pa unya na ye awazi me kam chiro ze wo di na tem no munya credit kakra bi nam kotra social media so a chete atem didie no nana ya bi bra wani mo ene de akame no
Coming go. Now what you are who? Yea, Miss Oyasa, I've a name sick abo. Sir, Madame da. you tried the pass. Papa. There's a mean when I may be facing. Back one bedroom. We A good channel, the dead. Comfort, I do not. What to be a break? What to be a break? Your comfort be a while. You say I cannot say more. Tantan, why you be sick? Why you be sick? Been to my go crown, it will be a japadi. Me, ya be out come as some, so no more cano. Once I'm a shan to my tally. I say, conform, once I'm a car halfway in an answer muscle. The full front is star by and I conform and I or 100 million. Hear me fear. Me no conform me fear every day, me yet juma. Yeah, why young woman. Minko holiday da every day me ba kra na me pontem e dia 2 to 3 and okra me ko ne dipa woman we kra me ka say nipa abetra machi o kra me wi o ma adwuma ana wa hu na o ka say konfo bi a e bia o hye ba bi a se bi o yemfo hia ansre de ana wa hu ne america no he se bia mo tere brese hu bi da chill na ko pay 100 million di ana dabra me yakomfo bi ntimi giga ya me yi me fie ba akokira wo mo no ho no mo say yeah enya agro bi na me di me fa ho de antume ho mo ba gwa wo we ka me de ba ko we fie ko hwe ka pempem ho so me ba tontra we ya me kra ntimi bu sam ho say nti obi hu ne say bi wo bi but me nya obi abone but no credit da ho a na nipa ka onko cho obi anso nje obi asika bi sa video no me yiye na afa ni patam asam ase when the pakra na akwasha kira wo so nyame no wo yame no sabio me sesen da no me damu bi o bi tontra wada no me damu bi ana sam frama bone kwotoko na enya wo dia ana wa wo dia me so ho me masa me ko gusuani ho eti so me nam wa ba me fie me sisi abrosa me ho yi wo hina ba kama sam dia ene so ntumem ko so me no nsuane bo a me ma fa anye agoro me ma mani da ho manko bu obi apo manko me say apono so obi pon fresh na na ya bi me ba wo bu 20 million to 30 million to 50 million of amara di ena kra magiska na akoso bi a 5 million no kra be tons akoso so 2 million no to ya ye me an mesi majai be weke e ba na abona de me di abrem na ebi ntiasama ase so akwaya konfo ne de ya be kan ensem bia eni ase na akom de ese majai wo furu to me fo majai anka majai ha asofo to me fo manyai na wo etima hunu no na abeto mfo majai dabi ade a wo bi bekumi a sunsum timi jimi kwahye ne motuam mi kwanya accident a sunsum etimi mami efiri mu ade we wan na beye mi sala no pa mi de kan bo mi nyankopon din makohwe na nanom nsa e de akasa mi ahun mi enu nyina mi wom na de na wo etimi aye me ese kra de me beba so ahono mi ko hobi social media mi ko hobi de see every time se me hunu sa ho mo no omo na yem fa twede na ekọ me ba hobi etimo nyina yie me so kasam no anka ne yie na ka fa me ho a asam ne nim a me de me wo alaji bi odi masam ma mi o me wo kokoko bi odi masam ma me ba beto do me se me ko hobi se ma yesa me de me pa me ho asam me pese me ko no bi bedi di matam ne mo nya hunu sa me timi ba bi asam beto abedi matam me ba hobi na media na nsi da obi amawo memu nso sabre kwa me do hia tete me afa de ahen ade no yeso aka se sebi wo yo tro for concern se me nsam aba se yese se wo kaso do kwa brochire kwa no atan ne me ada no obi amfre se na na ebi aba me kro no tie wo eda no mo ba je me di ho nyina ma no compared 20 million pool 20 million eda na to aso abrosan 1 2 3 me akon no kodam a 4 million but me didn't know my sister fi so ye busuani na chese de ato yini bi aduro ni bi aguso light cause nipa ba ha me use light na me say me ngwa say aye anyom tofo no mu begu ade no bi ntimi mfran kasa de ma ma ka na ye no kore o ma ye din ti do no agye so no so de wo ka me ahunu so o ye train ni no o hun sa wa ba app no so mimi fa obi amenko onko ye aduro se mi de obi tu kwa no mi kobu nu o da bi eso de na aba
Miss Woman Fro. When we say I'm crying for a man for Dimoatam. Almost say Sanani be papa and I don't know from at all. Sunday they be we are kind of had that social media order. Most of them go to be someone I did to be the atom for me the uncle. The way I said I know we are in paper moon, you minimum you caught me 20 years. Not this will be attack me. Not to say, yes, I said the whole amount for your life. Yes, I said that baby, I can say now. I didn't so been a Framica. Oh, we had the abominous item, Didiano. No more can you mean to obey us and obey do at soon to the my mentors in Kojana Mensra. Maybe I'm so obvious what caught me saying Zika shot. So you bear my power to go to Casama Dianche. Who Zika away? Can't get quack. One to me. Now, for all my Casa, ye dear Tamanoa. Madam Atomo dear, Medoka. Eh, Mamma, when I mean, you are Mamma may papa be me pacho. Nam see me here and I ain't back. Mimi data bet me at 24 hours. This is so. Manya Sikakra, me Kokwa Yama, Menya Bayrako to Abeton de Atu. Atoso. Manya be a Mako to Jenny, Eddie Abetoso. Now, because I come no Guana me come. We don't hear you, my baby. Don't even find my home to me. Me mobile money, me will be 50. Yeah, Juma. Yeah, Juma, mammy. Me want to be I want to me. Me was stores. Meant to be met and be me, your man who said, and Passamaka come in near ma. You won't go fool. I think I dance me Tom and Tommy and son. What a boo go ship. You must be a salmon. Mrs. Say, for Nina, won't you be a tickle? Baby, I'm over here of you. No more so you say, I come here and son. Me about ko dia che do na dia ja oba premani ondo ononko na me nwa kokora no asade ye busu ade aka no mo me so na mo ni bi na mo mfa me komodie mu am so bibi to mama boa ti sa na ye no obi amra mo me jamme na you know abusuafo na say wo mo nkrofo awu no busuafo ahia eno so ye de ya samka busu ani wa nyam na me bo wo mo one of my best friend, my bet chat agree so. And I'm so what to her. Now will be pedopera proper fan of bass, somebody a bush and a better dano. Ah, or Robeco High Court. Stand here, the NIA. How much she has seen you now? Is a yaka, poker champo ye be in an woman. Asa, Yabusiana down and no one know. It me who boy. The one of Mammy Atom, one of Mammy Atom. Me want to find but some for Busufo Bayufo say when you know Okotoy. Nam say train me Madian a cat is a grabra. Oh, I'm so bought area. Then do as I may want say num me mammy and son. But I couldn't free Monday hour yet. Me call Kofias Namenyam. Tia we are Nekusas in Ibi or Hunty, Sawa de a Name Quabe Sakon Crackle. Tia want to come because I have near the tractor. The room is an day blade. Some of the boo or more rest, and yet no more child granny from. Oh, it's a boy bears and on Cronacranania, Titanos. Oh, Nana no air to Banu, a cracker crackaby. So, it may know why, me bun, me the yammy crammer, me near many nebby. She may maybe what baby I must me fear was some. What was the air be a messam, I was unquan no yammy. What's all the yammy be an day? Nam says I will. Near Carmen, you know, was an acquire, to back where you be. Many problem. It's one more to one move some no crana marker. I'm on Tassia. I'm sending you to follow Boba. A bit to say a ye way. Ah, only the yen wa mat, Nanetta Brama, nipper pay no buy her. Nanetta be what a man can. Obani, who ye chimako, who cried the mitranium. Or also about hobby. I don't know, Frank cano crano. And that a baby are not quabruchry. Ibiana, we can more case somebody they know near and they want. And your side. Our papa, we are chromin up by crab a good so firma. Ye treat my comedy do doctrine and let them do. Me mean chat row. And let every baby I will be amateur. And must I to need my dad down. None there's one cannot correct. Now, one cannot crack. No, be a yes and I'll be a diddy. Oh, there will be a diddy. Because will be a yes and one aided. And that would dear. I am for. One day, to me, Cassa, oh, but say ye be. One day, I do be a day. Whoa, some abandon me to go me back, me to an nephew free. Ah, there will be a day, there will be a dinner. That's one walla. It is a Okawas, may come out and know your Belmont family was so. So how they said, you were police in your soldier.
Akwasi na me kwa ya say 100 million ye bi ekwaje de be hotel nko ene ye bi kwaje 100 million omo da hwesen ye say one day na me say she omo ba Friday ofri hojo ada ade na wo na me kwa yi hotels ni nyina egu eno kura me antwa bi de meja no ka nto omo de ba me de be ba omo ye tu ye de mo ne ma me ye bi me nka ho me dasre ne so ena me so yesu ma twadua na di tito so aha me de aye friend say body buto ho no ana de ne te say ta peche no peche oh ya obi mfriend kan kire ena me de aguso na me nsa da so na metimi de me trato ha him dua no eti nipa mete sa wo kama sama ye very careful gina yie your friend say baha aha sabio me twa body aha na me tutu form na me de bo menkan na gum ne madi e ho no me twa body aha ya me tu amra na me de agu na me de ba twa dua na mayam na twa mu na nipa medi sa niema we ya bi wo betim me nana wo kama akoda wuram ho no skwa na fazi didi no na me kra na aduane meto me sole ne de aduane agukura mu abesi wo mi dwuma no agede de na me baje afiri wo na me se apu yeso mi nyi hwemfiri obi wo bisi metime ya bro sama akoma 9 osma betra to me hoda eti woni bakwa na ho apu no so didi matem no wo kra no ayi ya friend sen enwa konkukura woni bi enti stop talking kai abba kai ene se makasa ade ho obi ama mi 200 ayaka na ya bi na da fine me say sa de we otumfo nkwan de betimi a stop me se na me na jai me jai but bo mo wa apu so nyina na me ka wo na ka sa me nkasa but ne de ekro no etimi koyi dan de gu wo no so mo so obi dia na obi fie na mko gina twa ya omo meka 100 million dan na ya wie ya 100 million dan dabio na me ho kra no dan esi wo no 100 million dan o 200 million so be han ho nyina no a me sa se nyina 20 million pu 20 million mi wie me afa me ya na ya fe na me nwa na ntwi a we ade na me de kwa ade na me je free no na mo ko hye hum ni aham no obegya ye wano wo katra ma de o wanim go ase awaje provado mo kwa brocha do wo twa land house ko gija many visa na da ho no ede na ade na se wo ne na mchenchan wo ntumi ye so nipa ni nya o de beba she mimi ye bi o mo twa ntro to so mimi nkunya ye o na on say radio yusu no me de respect many pa bebre watie me do omo bia pembasem me nkasa eti wo nipa kwa he dana ya busuani se obekwa akwatra aporo so agumani mu ase no wo fie na ebu agu no wo de hwia akosum no kone kwaye ne yie asamanfo obi asasa me maame okotu bancha no abeton ne de atonam me ba no ha wadwetwa no ho no ne yakotu banji fra bodi aba no nkoton ne mfa ntonam no koton mo a ye de fro ya guso atete he ye wo bodi aha mu rame ma me so bu adai eti wo hia no me fie na sie wo hia no ye fra ne sei bibia na wo ne onyame de wo kwan a wo fa so eme nipa ye odefo ye one day me tonne ma wakra mi wo mi chese bibia me sa ware krachi me man ko school me ware krachi ni DSP of attachment ya e friend no wusu me dani table nam didi so wi ase no body aha nam ko didi ye and body aha na wi ene me ana ye bi eti me hunu se wo bi me nwa bi ho kire no a na se me wo enam kura sra me pese me twa na me ni didi ha mo guso na mo ya me no mo ya no nza muzika ba abroche for mo temi nka che nyina mo se ana na ye hunu wo contract no wo ya wo so jai be mu ja wo mo pause no am awie mom na sami mabusuafo na akwahya se ya ombe lusu bidem nim se abonte su ni no efie ni afo ankwa abonte su ni nyam du fi asam aha me betre me twa sika ye mfa nchame me ya homo bro me ni bi ese mabusua asa na me dwene ho se me pe ba bi di mabusua akobo ye ne me ansa ya ka no eti me nsam na wo so betra app no so adi matam no why wontwa ya na atwero me ni mo kenkan eti why watwa zalo
the outside to man men me kala fetcher what's that chazalo bibia kra duku kra me bo amantwen kra me ho fetcher me what to me one and two nyame abɔ me yie brofo na ma ante but ho nya me kuro mu kasa enti wo dia spare na fabra me di be hyiaw hwe na no mo kasa me emre na we di matam komfo kanka komfo fi ye when you be say am for mum na ye no na mo hwe mo wo fa ase ba bi amete wow nana kasa me enti nana metumi ba bi ahafo nyina se nana gya me se magya me kam nan na che se wo mo heda bo nipa bi paase begu manim ase so for send my Pauli mam na me mfanya de fama Pauli ana ho no Pauli nana ye bi a sabio ye say order ka 100 million and Uniska no Pesca kwa mami we heda ugina mu no 100 million tika pu kra wo ye hotel wie pu kra no betima ye pu mu no ho kanya de keto swimming pool ho kakra nya de kete ka babo ayo wo so be togu from ho no what say ayi suma kwa hen de che ni tum aso kra ma akwa to me de che no oba wo fa me card to to ayi cement ni ade a me say suma kwa hen am che say so achi na tu aso wo ka dem kra na ye me ya yeso obi a o say age de bi amra ma anko me car no me driver no anko betu aboka ne number e kire ye namwa to no so de hu se wakoto am obi but mentimi nkwadi a kire nkwaje safo ne ade mi jama ne ka eno kra amra beba ho ma me se ma anto no wo ho me so ne ka ne pipesi nyina wo me ho na mi jama ni pa ne fai asama mfa sama mo ekan me car no ai comfort boat Galo comfort boat car no awanya ne latest na me won private car no dia me ka mo be hunu car ne type no ayi wa safai enti de ka nyina no yesre social media na aba no se yenya careful kasafo obi u kasatie obi aya very careful na nya obi a na yakasa no ho fa ho di ubetima didi obi atemba to anhwe amfa ho ni madam fubi papa bi na nsem wem se na ye obi a ho asem no be na na ese ye kabi papa no frame ya na osikozi so ye komfo so ye sofo yeso afum mpokura ne fum so mu mpokura no kaseti na ye very careful yeso afum mpo no o kasa no ho a ye careful ana woni se anya sa sepetibi chi obi se boso no kwachi obi a waseme gira so akwaja no fine boso no batetawa mu aja na wie no ja wie no achew same ma ankwache no a kede na nka wo ye den wo kaka bie eno ye friend stipe akwasi krofo no bese wo mo ka no no wo behwa me aporo so aye ma se dabro kirefo no wo msra na ye ya nto nka wo ye osra na na me do ka bo ade so na me nya no bakọ me ti fato so eti bo nyere mo ho mo kra ma aka me hwe na na gauge na ga ne be ye na me kura 2000 something defend we defend mama ya semo enti ye me show na na ye bi ni fie no ba ko dia kiro na ya kire mu se sebe na na ye bi nyu bia kekete papa yo ko bi o tiba bi no asori ya tebe osori obekeka obi ho asem se obi dinika na obi dinika abra onim ne awoka ana tika na awoka no so onye na dwo so woka so woka akwaji obi sika bi o onye se o ma tu yang obi anya na dwo da na ye bi nya na dwo beje sika bi a na na ye se obi se obetua nti ye friend na mte me ko friend na obeka uka wie na metua mana na ye bi na chi wa mfa ma na afi akwese obi abeka te wakutua sika ndia mana na ye bi abra ungu nso a wuntua na na ye bi kro mfanya hwe on fanya hwe nya 100 million no me ka me bona manfo enye sika akwasi siasi e ka enye sika na ye bi ni fie ni abrosan ya na anu ye ka say
nua bɛma no ekɔgye soro ne fam ɛne hɔ nyinaa environment hɔ nyinaa no ho ka isi 100 million na ɛde ato so no na no kra 3 days nansa anya 1 day enie compare 20 million 20 million ɛda to aso ya bi ɛdan ya na no ne yɛ kase yɛ nua bɛma no kɔgye ya ɛne mpusu nyinaa ka ho bi no 100 million ɛdan ni nie me pa cho monko app no so na monko hwɛ dan no monko app no so na monko hwɛ enie if I cho dan na nana ye bi ka se yinua be ma na ba beji ebeji ho no nansa na ɛho ka ye 100 million no enu nie ana ye show no wan kan kwa nyese otore ya na obeka abra wonim nia wo ka me mitiwe what say abaka che me se medeka there be edan ni muda mo hwa dan no edan ya ye ka wasemi eni ana nana ya bi no anamu wo cheche dan no na ulifa ya kɔ ne nhwɛ dan no nkyemu hɔ no no ye nhwɛ dan bi edan no nkyemu hɔ no no ye nhwɛ dan no abrosana nkasa eto aso biensa na hotel no edan wo mu ye be sey yes ye be 30 something 36 rooms ana wo mu edan ni abrosana ni uli post mame eni abrosana to aso biensa ana eto aso mienu nya biensa eto aso mienu fam no tell no nya abrosana edan eto aso mienu fam no mfimfin ana de etwato edan ya na na ebia eka ho asem a na wotwi mo sopa me so mo de bi ma na me yo ma jeme de agu me ho pa na ma silence ano enie ana poolside ana sa wo mu no pool sa wo air condition wo dan ni nyina mu enti ukɔgye wo no mo bɛse na wotwe ana se nansa de yo program imagine nanu bi mo kai se mebo he mo kai se nanu ya ye nua be masame jamfi ene ana grada asembae ye kakra na grada ba bonti wo se na mo ka me man kwahia ne se me hwe da kwa me nam so na mo kra se nanu mo beje me hotel ba bi di ye mo meeting bi mama mitikanti mama bi man no ohwi mi enokra na say $800 $800 eno de bagana skema say is it dollar na say akati kakra dollar na ba fom enokra say no obi beje dansa you see condition you see light ye bibia na so na nai ko ka say 100 million mo see just wo twan try na hotel ni si ho no the compound ni pool na wo mu no nso na wo ho no ana dan no empathy mo na so wo de wo ba ana wonim de ma me yi wo mo ade me block wo ade ne say wo ba na me steam ni ase ka kire mo say we yem ho nam nipa muni kan yi ska no ebi sana moaye ono su ko twa ato so obehume eti ba sa e tobe mam ka chom se ska no esa hwe light ni niema yakọ eni nsuo ni adenti adwuma nkra me nanya bia ana omo ho so ye adwuma na me boka ifise me ni obi a wa hwe so wudi ma manager obedi tesa adwuma ye adwuma fu wo wi ase pa ye hotel na hotel so onya nipa wonam nipa oboa wo de a ukọ anim na onya nipa nana waya bofo a ubelusu enti be fa ne say enfia mienu ne fa no megai ho ye me fie me nana no ba o mo nkwadwale pool no so I said o nana no nkwadwale enti ye say ya na e bia me be na no papa yi wa ha mo say afra wa say man no horo dan mo we yeah we yeah enshra ha yeah ba mo horo dan yeah papa o give 36 million o horo fie ho no no ka kire oba ono kwa odi acha me se wo ye madwuma because said na ho ne te na ye san koje abo odi acha me
eto mo pa mo musa papa no aya wo free nshira ha de to aso ya to nto ka laundry no we ho papa no oje 36 years so wana me kan ma cause ahoko oba ho oh eti wo ya ne ma bi a mo nwene ho na mo tie no kure me mpa kontompo ofa me no na ofa sofo se wotwa me kontompo da kra me fa anya me ho ade da but ofa sofo nim ne me ananto nim sania me ka no kure eti me ntimi ntwa kontompo e wo afidika kra kai so bi twa kontompo aye den hwe me ma me na kan wo so nkwa utu America wonkwa wo defense when you obi obedu ajo you obi obedu anu eti wi ase ade eye no kure di no kware di no kwa na kwa fire from nyese mi dwa manum na na ye bi me say me ye me say wo do ba kura wo ni ye tuma kura fani ka hye na bra ana ma boa me hu ba bi abeda ba bi abedidi mi ni problem na wo ti wi ase wo ni panasem so akeka se makeka etwe sebio nananom eno de ma hunu me say nya bibia na ku na etwe na ekunu because a man no yo mo doso na me nana no bitunu fo anu ntie a man asend aye ho no e bia na nka ne apamreshem obebo wo bebu ni kwase o but onya wo obo kura bebu akwafa no kura wo hu teme dwojo obo akwafa no a wo ye wadwuma kama fa no a no adwuma sei obo akwafa no a wo ka be du wo benya nsohwe saa obebo de no kofi a wo say hey oba we ye mpedasem oba no so wo ni da o na kire say na wo mo huru say bibi wa no ho bi o de akire bi ni apamle ni andi ni na eba obebo de no we fo timi tutu abusu antem e kan nyama bebre eti me go fast ni wan tie masem me nana no wan tie masem so tie masem me kwa me ka to say me ya duro onyo oba bi afama me nya ni ti so abusa say ya na na tra onso do hu say de da no tugu mu anya me to de medre be ma be na empeme me adwene da me tiri minister wo ba me ntia so be di ma adwene fufu asa be wi misika adwene fufu adwene so de oba ababo ama no awurade nyankopo eni empunam enti me no adwene ho me say wo kwase me say opeme adwene ba de ato me tiri me say wo ba bo me kro no be jim fufu adi me to no ha ma wo nwatwe me wo ba na na du me hia ware me de ya den te so se me pa na ma hu say akwai be pe bi adi sa ho abene mi be ma na be wa no wo tin fa won to no sunsum mroni a fa na maka no sika wete eti wo ni pakura we ye nipa no wo ba me ho am se akwai wa adra ide da medam tebe no sana afro community community bo ni nyina ha gumi tiri community your friends sunsum billionaire yeah eti wo no wo ye eni sa medam a na wo ba be twetwu mu abe ye ne ma bi en fata da bi wo dem na tra me dem me se me pe me no so de me ji adwombo ne na say o ya o say ka be sa na mba hon ma best bi am agye ama me ansa na me no agye na ka be mo agye best na o de be fa he ta da bi sa me se ka o ye say krofo ni bia to be to bi ana ni afi conform na bi am bra ne free sa o eji we se bo o pemrante e ma no se o be bia konfo be bia ho ofro mo pe no etu ya be ma ne ya dabruba ni azza krofo mi hu said ya men kanto no so etu oba wo say ti no ada no agiska toka ka think ka bia mo ato Land Cruiser bi na ka ma to ma ho anam dem obobo ya akra wonya bi na me dem ten ebu ha opentwi de akonfo bi npanfo bi obi anyini pa so opentwi de me dem na sam de me kro no kra no a free no nso kro no anam ne wa so ntokwam cause me person obeba me ho hwe enso so ya ba ya de ne na say uchu muta kra ba kro so ba ba we oba ba we de ana me re no na me kra ni apeti gusu a so wo wa de ne be David oh David na nya ukun tokwa nya no amu na akon ya nya nwotwe firi ukun ko se wanya nwotwe na babrewa manyini e de ne aware abiem wo do so yire me atra ba tra wo fie na mtrem me kro no mama me ho open aduane ni aduane be na eso onyame e de wo ni igum to wo ma wo eti wo di ado no yire da wo so nye ni na so far and you do say asemo me da say mama nkwa amdi heba fo no na yenkodi nkomo kakra emfa emfi on menkwa hia awrade amdi heba clinic ye ni nkomo taw na afi semadu ye besa ba na ye ne mo aba beto so na afi ye bebie fo ni ntama ma na nso nya kwan ba mu bi ensem no koso social media no ha adwene obi kana asem a ye musam ye nya bi edi atam saa
oh yeah munya butru am de eba obobo adwuma papa yare bia titi wo nipadua mu bia no se sunsum honam mu am de eba wose tumikai na tumfo nyankompo nam no so ebeboa ma ho atɔ se ye gonorrhea nom etwere stroke nom ana se odompem na abuo honam ba bi na ye ya yare ande ye kase ye ka lise adam anim HIV ene de ye ka ho nyina papa mo dra na se etu am di heba ana ebeboa wo na obekwai abesoa achese obo adwuma ho papa saa na wokɔ obo ase ne patamu nso ho nyina ombo Dr. Amdi ne din doc majoy na hoye yankopon adom yo mo senche ne de dɔɔso adanse die nso ɛfa mo ho no dɔɔso pi ka na manfo ka papa oba nhyire doctor yi se o nro sa enu nti no kra ne ma ye ne se sese wo ma ba na omo ho atɔ omo no eno ho asɛm na mbeka efise se utifie na oteme nkan ye doctor Martin nkan o mehu se de okan no kra pa Martin nkan ba ko mienu miensa ne nan ni no oboto ho Ghana fo ye moto ho minua sese o hwɛ wo ma omudi stroke baaye pa stroke obaaye no na ontimi nante kra nanso sese wasɔre a wono atimi nante na sa wote ho ana woda so da fom woda konwam oti hwirim me da so pia o hwir na pese o kyerɛ sɛn wani wonko waba to ana makwa obi frɛ wo a afa no wobɛkeka ba bia wakɔ yen nya de sa hwɛ se yen so ahonhom nyina hwɛ Jane was a bia wako baby, am the Heba clinic now, Babaji when it and when in air babette, no huna dear. A dent in our bar to her. Na yare ahudwa how whom when oda ho and a makwa oda faco, Obinso about Baba Jina Yalasa, Obimpo Akachero, say, as a so ye de Utu and a moba am the Heba clinic. Nanso Otiho, Obi was in Minisika, dear me ya me catcher on the say, so Ote Dr. Abdumaleke J. Menka. Tuana mo se ade chen ya utuana mo aba amdi heba clinic sa ene ye gidie a ye de sayare efise oba na ye de emfidie kura ye hwehwemu a ye behunu se we ni na ha wa hye yale na se sa we ni na esunsun mu a ha wo enu nti no ese se wo ya ahoboa sei na wo ye nkakran kakra tue sika no enu no betimi aboa wo ema wanyina che enne enyarewa ane yare ahodo a eba wiase a eye nuane modue enua adidiem ene enya saa yare ni fire a ekum ni papa no yema ema magi akwankyere nti wobetie si we yewu wobetie si we emabunu ene ehye ayabra hosem se enyarewa a wobekom na kun no frede prekope etwa afuni mukura eye cancerous cancer of the lungs ya harawa a de home no cancer bam cancer of the heart kidney cyst ni kidney na nsu abagiram na enwunu esoso egudimu kidney na asai prostate na asai ababunu na koma ayekese heart expansion sanyarwa we enyum nyina cancerous disease a obekwa akoye lab no na eno na ha no na eno na wodwene ho a ohunu ba bia yare ni firi sanyarwa kese a mebubo dini no ade hihye adum ni adan no ade bubo adum ni adan ebi wo mpa o de ahye spiritual nanso na enya spiritual for no omo no omo spiritualism ewo ho nanso no se ohwa enne enyarewa pa ekum nipa eye nidaho ni nuadidi a enkoye wrong eating habit eni nuane a yede ma moja ne mpe broni mpa oye ka no se woya ka ayesu diesel na akọ mistake da kropẹ kura ko to petrol guma wa break car ni engine no nanso ye nipadua de anukura ni bibia na ye di gum ana ye mfa ho nso yare ni mpo abone nka ye no wate doctor nka on kontem no otutu sheda enu nti befunu mu aba abefa no de meme ka kire oni se Dr. Abdulmalik Eje me hye adwuma na se ye che na me nananum konwa na mte so enti eye efie adwuma na meye na nimdia nyankopon de adom me a me de sayare no ena ama me nyini ntam na me kontam ne yeteme nka no me de bia ya me ka se wani abre a me bo me number na wafa na wafre me
mempa wo ma ye moto ene wo ma ofre wa afe na makwa de me ka kire one se fagidie bra na ochina metena se wa asante be kwan abesoan onso ene memla medi ahia 101 na fa ha no bra betum anim se ye nufu yare prostate diseases sa cancers ahodo na form wo nipadua mu no ene eniema nso bi ye imported food aye di no nukure ne de cancer na eba akwasi enu nti me ba enu nti no sa ne ma we no se wanya doctor bi am na me bie wani a ekun enso wunim na wudi poison for you enu nti atiefo mfa me number no na ochina metena se no hidden secret no bra na me mie bie so emfa nkyerɛw na nso atimi anyina kyɛ number no yɛ 0558 59 59 11 13 0558 59 11 13 0558 59 1113 ana Vodafone is 0204 38 61 74 0204 38 61 74 anu te dia mesa akwaso biem ne se nyankopon ya adom a ochina anopapa no nso na metena se wo bekwai abesoa oboase nhia so nso aso eni bi wo ho na obra me ya adwuma wo ba bia efisa wo ya adwuma pa abra bia no onye wa home anase unya adwuma ne biye enu nti me kɔ ha na maba ha obi aba nso a ayete se okohu lawyer na wo pɛ no nti na kora wo ho a unsatisfied wo men enu nti de me ka kyerɛ wo ne se oba na abeto me a se doctor me ba beto no abrewa bi wase ene me ho beto me one doctor no one doctor ne mprensa ene me ho beto me se onya agidie na ote me nka na opese wo beto me a no oba ye no nso ampa ne ho to me emerewafo ene wo mo a omani afi ene esikafo ene wo mo a wo mu nim de ehwe me kasa no ne de me kana enukuretoro nam de ye adwuma me ba enhyira hai stroke ene yare a metimi esa ne ntempa eye me nanan mayaresa entem na me kan stroke ho asem e kan cancer ho asem bebre a me ye ho adwuma eye kidney diseases cancer ena afi heart expansion sa problem we nyina biba nanso ani yare edo so chen yare ni nyina yarewa ni nyina enu nti de me ka kire tiefo ne se utie me na de eyesa wo ye ne se me ka no wa ye den wonso wotua na mo na de wo ha na ba obi te se oba menstrual problems di esi na wo ho kwan enu obi a wo ye family planning bi a okokọ ye pane bi a okọhye ye ene contraceptives bi a onum ye ntin ene wuchi ma no entimi mayi esi wa no kwan a unya responsible man no nukura ni awo ne ntimi mabiem yese one oda na nsuo no asan ba wenu na ye nkontom de case madam bi frem wa abrochire Canada afei na osu o se ahade eduro no betimi abo na doctor ye twame na me ka kire o se eduro na ba medie me kirew me na eduro enu nti no awo no nyadaje na ye ne sede ye me kirew no na fa kosua ne no anadi na eye prekope eye passion enu nti de me ka kirew ne se gidie no ene se obeye krado se obeba enu na beboa ama amdi herbal clinic Dr. Malik oba be hiame a wabenya wo no adwuma me ye menya badin bebre na de me ka kirew nso ne se obi wo ho a na ono de otimi nyinsen ebetoma na asansei akra no eda wodie num na se emu yedu a ubehu se na wanya miscarriage sa problem we ni nyina na minim ne course na de ma ne bae ene de ebejai anu nti no se utie me a na watu anamo se amdi herbal clinic de Dr. Abdul Malik J Meka no eno ebetimi aye no kra enu nti me kɔ na makwa akwaje mayaresa dia mempe eye moto ene obi a obeje aduro no wonye kwadofo ene ahantan ni dwa obi a onfa aduro no enya adwuma na oba akinye no otifie eje oji number na wa frɛ me e ne breso say doctor me fa number no wo enhyira FM Mr. Akwasi Boafo program so anu nti no me pesa me no kasa na me no di nkomo na me papa ni me de ne be hye wonsa ye ma me stroke na wo dadam no me de ne be hye wonsa me na mabu menya stroke menya car accident menya
motor accident me pesa o kire ma me sa problem we ne ye ntena so stroke no me ye massage enu nti oba bre bia no me de tete atempon no di nuro no ayam esinu wadrom di miemiam nti ubetimi asore ananti biem de nani abre no onhia me okena anopapa no nso ewo bekwai abesoa na oba na yaye nhwehwemu aye ewo laboratory services na yaye lab na yaye nhwehwemu afa blood group ho na afa ya test kidney ni liver e de amount hepatitis yinyina yehwe ewo ho saa nso na diabetes type 1 and type 2 ni nyina no yesen etriti yese o pressure anansa wo de ende diabetes ne pressure na kan bom di stroke abrel tu anamo na bra na yentimi emwa asupa encha asem tie entimi nua de meka kire one se de makan aya na me nka se kasatenti we ho entoponko ana me nso enokra me de ya adwuma ni nti no me masem ne yese de obetu anamo no na ebetimi ayeden aboa no enu nti me namba no na ehia se obefa na one me aba abedi ahia okena ano papa na wonso waba abeje wayaresa enu nso eye juada ebnada na ukuada me wo oboase akokafo amobam ho mu ni dunkwafo ene mo a mo wo me fan se Jacobu a mo nso moba Jacobu fo a mutie me no me pa achew Nyankopon ya adom a Monday anim nhia mo amwo akokra mo amwo junction asokwa junction ene kwabnakwa a mutie me nyina no mo betimi aba na mo ne me aba abehia Monday na ochena de me wo bekwa ne mpotemo mo amufiri edwoso kwa mo ne mampon mo nso mo mfra me wa bla mawie program na me ni wuni nkomo na onso bra na mintimi emwa o ochena me tenase ahwe anifo no number no ye 0558 59 59 11 11 13 13 0558 59 11 11 13 0558 59 11 13 and Vodafone nso ye 0204 38 61 74 0204 38 61 74 Akwasi me bla bi so wachiao na opewasem pa opese oba behwo enam se menso me bla eno no Akwasi Boafo obo adwuma pa amansan Boafo enu nti no me koi na machia me yiri nyako otone ma be kwa hospital gate na me na di ase amwafo hene chia me utie me pa bre bia me ba ha bia o se o chia na ya bi enu nti Dr. Abdul Malik Eje na motie me nka no me number no biem na me sore 0558 59 11 13 0558 59 1113 mema etiefo nyina amuniti mo amofre no obitimi Dr. da CP jame insha abusa yeba ni abeto aso demo akwa abade balo Abusian me chache mu nyina baby biala wo a wo hwe me rock beverages for anene so yasa hia mu biemu ye baya akariko bites a eye ensa aba Ghana baby abefa bia obi edi ho adanse no enye akariko bites yi enye nsan nyemum eye ensa aduro a wonuma eye emanipadua no di nti na meka ne sa enam enuaba bi a yede akeka ho aye ensan no bibi ti se garlic ewa ha wonu bia garlic eye ewo nipadua ni cinnamon so enie ane ye wo we de aba pepre ane hwentia ni nyina no yede afra aye akaliko bitasi a wonuma eye ema wo nipadua no wo ye obi a wo ye adwumaden wo bekọ adwuma so beba fie na aye se de yede nsekan ne ma bi na ago wa ye mre wo bedu fie no woni ahoden a wo so di du dwumadie Eninti ana mekanfo akariko bitasi e di amawo se so wonya akariko bitasi bi numa e ba boawo ama wonya ahoden e ma wotimi e da so kan wa de bechi a wo be sori se wo kwa adwuma no un say yes ahoden no e wo ho enye no nko wo ye bema na wa ye mre e wo bam wo na wo yiri hia wo ntimi nya wasede se bema nti abribia no odofo anansa wo yiri no odi wo ho few ensa wei a ye fan akariko bitasi
eno na wo benum ama watimi agina wona so o benum nsawe aye akariko bitasi ama waye bema mu yaka bema nye bema ni bema bema ni je wanum akariko bitas ama wanya ahoden edi akọ ne dofo enchen mami testi bi nchiro mehu se sanse ya meka wasemi no anase akariko bitasi ya meka wasemi no eye ensa papa wo so bia nya binom ti se wonya nsen o se won se mi ti ano no mate ano boko me grass ni mi hwie se ni ye no na woko kama aish ensen efa wumunima ekoyo na ni gisem ni se akaruko bitasi onuma enji wanu enti kotobi nanom na wu se yes ye won ensa and ye won sabat akaruko bitas no edamusu no kokra so opedodo atu a from Rocker Beverages number no and da TV na se fa number no mienu ne frɛ mu bia no ye bejo so na ye bibi abroad akaruko bitas wosisu sa akaruko bitas adie bechiwani Akwasi mechache mu nyina ba bibiala wo a wo hwe me Rocker Beverages wo anene so yasa hye mu biemu ye baya akariko bites a eye ensa aba Ghana ba bia befa bia obie di ho adanse no enye akariko bitesi enye nsan na emum eye ensa aduro a wonuma eye emanipadua no di nti na meka ne sa enam enuaba bia ye de akeka ho aye ensan no bibiti se garlic e wa ha wonu bia garlic eye awonipadua ni cinnamon so enie ane ye wo we de aba pepre ane hwentia ni nyina no ye de afra aye akaliko bitesi a wonuma eye emawonipadua no wo ye obi a wo ye adwumaden wo bekọ adwuma so beba fie na ye se de ye de nsekan ne ma bi na ago wa ye mre wo bedu fie no woni ahoden a wo se odi du dwumadie Aninti ana mekanfo akariko bitasi e di amawo se so wonya akariko bitasi bi numa e ba boawo ama wonya ahoden e ma wotimi eda so kan wa de bechi a wo be sori se wo kọ adwuma no un say yes ahoden no e wo ho enye no nko wo ye bema na wa ye mre e wo bram wo na wo yiri hia wo ntimi nya wasede se bema nti abribia no odofo anansa wo yiri no odi wo ho few ensa wei a ye friend akariko bitasi eno na wo benum ama watimi agina wona so wo benum nsa wei aye akariko bitasi ama waye bema mu yaka bema nye bema ni bema ni je wanum akariko bitas ama wanya ahoden edi akọ ne dofo enchen mami testi bi nchiro mehu se sanse ya meka wasemi no anase akariko bitasi ya meka wasemi no eye ensa papa wo so bia nya binom ti se wonya nsen o se won se mi ti ano no mate ano boko me grass ni mi hwie se ni ye no na woko kama aish ensen efa wumunima ekoyo na ni gisem ni se akaruko bitasi onuma enji wanu enti kotobi nanom na wu se yes ye won ensa and ye won sabat akaruko bitas no edamusu no kokra so opedodo atu a from Rocker Beverages number no and da TV na se fa number no mienu ne frɛ mu bia no ye bejo so na ye bibi abroad akariko bitas wosisu sa akariko bitas adie bechiwani Akwasi mechache mu nyina ba bibiala wo a wo hwe me Rocker Beverages wo anene so yasa hye mu biemu ye baya akariko bitas a eye ensa aba Ghana ba bia befa bia obie di ho adanse no enye akariko bitasi enye nsan na emum eye ensa aduro a wonuma eye emanipadua no di nti na meka ne sa enam enuaba bia ye de akeka ho aye ensan no bibiti se garlic e wa ha wonu bia garlic eye awonipadua ni cinnamon so enie ane ye wo we de aba pepre ane hwentia ni nyina no ye de afra aye akaruko bitasi a wonuma eye emawonipadua no wo ye obi a wo ye adwumaden wo bekọ adwuma so beba fie na ye se de ye de nsekan ne ma bi na ago wa ye mre wo bedu fie no woni ahoden a wo se odi du dwumadie aninti ana mekanfo akariko bitasi e di amawo se so wonya akariko bitasi bi numa e ba boawo ama wonya ahoden e ma wotimi eda so kan wa de bechi a wo be sori se wo kọ adwuma no un say yes ahoden no e wo ho enye no nko
woyɛ bɛrima na woayɛ mmerɛ ɛwɔ mpam wo ne oyiri hyia wontimi nyɛ wasɛdeɛ sɛ bɛrima nti abere biara no ɔdɔfo anaasɛ ɔyere no ɔdi wo ho fɛw ɛnsa wei a yɛfrɛ no akariko bitasi ɛno na wobɛnom ama watumi agyina wɔ n'aso wobɛnom nsa wei a yɛ akariko bitasi ama ɔyɛ bɛrima awu yɛka bɛrima nyɛ bɛrima no bɛrima o bɛrima no deɛ wɔnom akariko bitas ama wanya ahoɔden ɛde akɔ ne dɔfo nkyɛn maame testi bi nkyerɛw na ehu sɛ saa nsɛn yi a meka ho asɛm yi no anaasɛ akariko bitas yi a meka ho asɛm yi no ɛyɛ nsa papa a wɔsɛ obiara nya binom ti sɛ wonya nsɛn o sɛ wɔn sɛ mete ano no mate ano bɔkɔɔ me grass nie menhwie sei ne ɛyɛ no na wɔkɔ kama ash nsɛn ɛfa wo munim a ɛkɔ yɔɔ na ani gye sɛm ne sɛ akariko bitasi onum a ɛngye w'anum nti kɔtɔ bi na nom na wohu sɛ yes yɛwɔ nsa ne yɛwɔ nsa but akariko bitas no ɛda mu sononko koraa sɛ wopɛ dodo atu a frɛ rocker beverages nɔmba no ana ɛda wo tv no ase no fa nɔmba no mu mmienu na frɛ mu biara no yɛbɛgye wo so na yɛ bibi upload akariko bitas wosi so saa akariko bitas adeɛ bɛtwe w'anim abusua mekyerɛkyerɛ mu nyinaa baabi biara a wohwɛ me no rocker beverages foɔ ana ɛnɛ so yɛasa ahyia mu bio yɛbaeɛ a akariko bitas a ɛyɛ nsa aba Ghana baabi a bɛfa bia obiara di ho adanseɛ no ɛnyɛ akariko bitas yi ɛnyɛ nsa o na mmom ɛyɛ nsa aduro a wonom a ɛyɛ ɛma nipadua no deɛ nti na meka ne saa ɛnam nnuaba bi a yɛde akeka ho ayɛ nsɛn no bibi te sɛ garlic ɛwɔ ha wonim deɛ garlic ɛyɛ ɛwɔ nipadua nim cinnamon nso nie ane yɛwɔ wɛde aba pɛprɛ ne hwentea ne nyinaa no yɛde afra ayɛ akariko bitas yi a wonom a ɛyɛ ɛma wo nipadua no woyɛ obi a woyɛ adwumaden wobɛkɔ adwuma so bɛba fie na ayɛ sɛ deɛ yɛde nsekan ne mmaa bi na abo What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, a soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, me daba. Ofa, pacha mama fro. You know what when you say? Masonya yes nana. Not there. Se baby ameti ye to me. And me wo fa send me ska. Din kan wo de kosi wo bisu ni pakura discount. Yo de ba yen so ami ko yi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction wo hoda. Ah, Debbie. And catch you, catch your offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na two phones so. In the process, if you say promo code ADN. No about Insure FM asho a basa automatically no. Yeah, charge £5 and €5 and you more Europe. So America and Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it there, no fee. Hey, they just say okay, tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, a soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, me daba. Ofa, pacha mama fro. You know what when you say? Masonya yes nana. Not there. Se baby ameti ye to me. And me wo fa send me ska. Din kan wo de kosi wo bisu ni pakura discount. Yo de ba yen so ami ko yi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction wo hoda. Ah, Debbie. And catch you, catch your offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na two phones so. In the process, if you say promo code ADN. No about Insure FM asho a basa automatically no. Yeah, charge £5 and €5 and you more Europe. So America and Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it there, no fee. Hey, they just say okay, tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, a soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, me daba. Ofa, pacha mama fro. You know what when you say? Masonya yes nana. Not there. Se baby ameti ye to me. And me wo fa send me ska. Din kan wo de kosi wo bisu ni pakura discount. Yo de ba yen so ami ko yi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction wo hoda. Ah,
Debbie. And catch you, catch your offer say on download tap send. So download tap sender or send this come away. About some mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see a fan baby obia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once I download app na 2 phones. In the process, maybe so say promo code ADN. No about Insure FM Ashaho, a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5, and we are more Europe. So America na Canada, yeah, chow $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it dear. No fee. Hey, they just say okay, tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any I'm checking my sound from. Kaish, as soon tap send party jack. Mama, we are saying can you? Hey, remember that? Offer, pacha mama friend. You know what when you say? Masoya yes nana. Not there. Se baby am tie to me. And I me offer send miska. Din kan wodi ko si wo bisu ni pakura discount. You dey buy enso am ko yi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam se my transaction o hoda. Debbie. And catch your offer say on download tap send. So download tap sender or send this come away. About some mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see a fan baby obia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once I download app na 2 phones. In the process, maybe so say promo code ADN. No about Insure FM Ashaho, a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5, and we are more Europe. So America na Canada, yeah, chow $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it dear. No fee. Hey, they just say okay, tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any I'm checking my sound from. Kaish, as soon tap send party jack. Mama, we are saying can you? Hey, remember that? Offer, pacha mama friend. You know what when you say? Masoya yes nana. Not there. Se baby am tie to me. And I me offer send miska. Din kan wodi ko si wo bisu ni pakura discount. You dey buy enso am ko yi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam se my transaction o hoda. Debbie. And catch your offer say on download tap send. So download tap sender or send this come away. About some mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see a fan baby obia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once I download app na 2 phones. In the process, maybe so say promo code ADN. No about Insure FM Ashaho, a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5, and we are more Europe. So America na Canada, yeah, chow $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it dear. No fee. Hey, they just say okay, tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any I'm checking my sound from. Kaish, as soon tap send party jack. Mama, we are saying can you? Hey, remember that? Offer, pacha mama friend. You know what when you say? Masoya yes nana. Not there. Se baby am tie to me. And I me offer send miska. Din kan wodi ko si wo bisu ni pakura discount. You dey buy enso am ko yi a e ho sem bebre. Why yemre? Ubedu fie no woni ahoden a wo se odi du dwumadi. Eni nti ana me kanfo akariko bitasi e de amawo se so wonya akariko bitasi bi numa e ba boaw ama wonya ahoden e ma wotimi eda so kan wa de bechi a wo be sori se wo ko adwuma no un say yes ahoden no e wo ho enye no nko wo ye bema na wa ye mre e wo bam wo ne wo yiri hia wo ntimi nya wasede se bema nti abribia no odofo anasa wo yiri no odi wo hufew en sabwe a ye fan akariko bitasi eno na wo benum ama watimi agina wona so wo benum nsawei aye akariko bitasi ama wo ye bema wu ye ka bema nye bema no bema no je wonum akariko bitas ama wanya ahoden e dia kɔ ne dɔfo enchen mami testi bi nkyerɛw na hu sɛ sansan ya meka ho asɛm yi no anase akariko bitasi ya meka ho asɛm yi no eye ensa papa wo so bia nya binom ti sɛ wonya nsan o sɛ wo sɛ me ti ano no mate ano bɔkɔ me grass ni me hwie se ni ye no na wokɔ kama aish ensan efa wo munima ekɔ yo na ni gisɛm ne sɛ akaruko bitasi onuma enji wanu enti kotobi na nom na wu sɛ yes ye won ensa ane ye won sabat akaruko bitas no edamusu no kokra so oka dodo atu a from Rocker Beverages number no ane da TV na se fa number no mienu ne frɛ mu bia no ye bejo so na ye bibi abroad akaruko bitas
wosi so saa akariko bitters adie bechiwanim abusia mechache mu nyina ba bibiala wo a wo hwe me rock beverages wo anene so yasa hia mu biemu ye baya akariko bitters a eye ensa aba Ghana babia befa bia obie di ho adanse no enye akariko bitters enye nsan na emum eye ensa aduro a wonuma eye emanipadua no di nti na meka ne sa enam enuaba bia ye de akeka ho aye ensan no bibiti se garlic e wa wonim bia garlic eye awonipadua ni cinnamon so enie ane ye wo we de aba pepre ane hwentia ni nyina no ye de afra aye akariko bitters a wonuma eye emawonipadua no wo ye obi a wo ye adwumaden wo bekọ adwuma so beba fie na ye se de de nsekan ne ma bi na ago wa ye mre wo bedu fie no woni ahoden a wo se odi du dwumadie Aninti ana make kamfo akariko bitesi e di ama wo se so wonya akariko bitesi bi numa e ba boaw ama wonya ahoden e ma wotimi eda so kan wa de bechi a wo be sori so wo ko adwuma no wo say yes ahoden no e wo ho enye no nko wo ye bema na wa ye mre e wo bam wo ne wo yiri hia wo ntimi nya wasede se bema nti abribia no odofo anansa wo yire no odi wo ho few ensa wei a ye friend akariko bitesi eno na wo benum ama watimi agina wona so wo benum nsa wei aye akariko bitesi ama wo ye bema mu ye ka bema nye bema ni bema ni de wanum akariko bites ama wanya ahoden e de akọ ne dofo enchen mami testi bi nchiro mehu se sansa ya meka wasemi no anase akariko bitesi ya meka wasemi no eye ensa papa wo so bia nya binom ti se wonya nsa o se won se mi ti ano no mate ano boko me grass ni nhwie see ni ye no na woko kama aish ensen efa wuminima ekoyo na eniji semne se akariko bitesi onuma enji wanu enti kotobi nanum na wu se yes ye won ensa ane ye won sabat akariko bites no edamusu no kokra so oka dodo atu a fra rock beverages number no ane da TV na se fa number no mienu ne fra mu bia no ye bejo so na ye bibi abroad akariko bites wosi susa akariko bites adie bechiwanim abusia mechache mu nyina ba bibiala wo a wo hwe me rock beverages wo anene so yasa hia mu biemu ye baya akariko bites a eye ensa aba Ghana babia befa bia obie di ho adanse no enye akariko bitesi enye nsan na emum eye ensa aduro a wonuma eye emanipadua no di nti na meka ne sa enam enuaba bia ye de akeka ho aye ensan no bibiti se garlic e wa wonim bia garlic eye awonipadua ni cinnamon so enie ane ye wo we de aba pepre ane hwentia ni nyina no ye de afra aye akariko bitesi a wonuma eye emawonipadua no wo ye obi a wo ye adwumaden wo bekọ adwuma so beba fie na ye se de de nsekan ne ma bi na ago wa ye mre wo bedu fie no woni ahoden a wo se odi du dwumadie aninti ana make kamfo akariko bitesi e de ama wo se so wonya akariko bitesi bi numa e ba boaw ama wonya ahoden e ma wotimi eda so kan wa de bechi a wo be sori so wo ko adwuma no wo say yes ahoden no e wo ho enye no nko wo ye bema na wa ye mre e wo bam wo ne wo yiri hia wo ntimi nya wasede se bema nti abribia no odofo anansa wo yire no odi wo ho few ensa wei a ye friend akariko bitesi eno na wo benum ama watimi agina wona so wo benum nsa wei aye akariko bitesi ama wo ye bema mu ye ka bema nye bema ni de wanum akariko bites ama wanya ahoden e de akọ ne dofo enchen mami testi bi nchiro mehu se sansa ya meka wasemi no anase akariko bitesi ya meka wasemi no eye ensa papa wo so bia nya binom ti se wonya nsa o se won se mi ti ano no mate ano boko me grass ni nhwie see ni ye no na woko kama aish ensen efa wuminima ekoyo na eniji semne se akariko bitesi onuma enji wanu enti kotobi nanum na wu se yes ye won ensa ane ye won sabat akariko bites no edamusu no kokra so oka dodo atu a
From Rock Beverages, number no and a double TV as no for number no you know, ne frame mubiano, ya bejo so ne ye abroad. Akariko bitters, Osi Susa, Akariko bitters, a dear bechuanim. Abusua mechache ya munyina baby biala wo sheme Rock Beverages wo anene so yasa hia mu biemu ye baya Akariko bitters eye ensa aba Ghana baby abefa bia obi edi ho adanse no enye Akariko bitters enye nsan nemum eye ensa aduro wonuma eye emanipadua no di ntina meka ne sa enam enuaba bi a yede akeka ho aye ensan no bibi ti se garlic ewa ha wonim bi garlic eye ewo nipadua nim cinnamon so enie ane ye wo we di aba pepre ane hwentia ne nyina no yede afra aye Akariko bitters a wonuma eye ema wo nipadua no wo ye obi a wo ye adwumaden wobekọ adwuma so beba fie na ayese de yede nsekan ne ma bi na ago wa ye mre ubedu fie no uni ahoden a wo so di du dwumadie eninti ana me kanfo Akariko bitters e de ama wo se so wunya Akariko bitters bi numa e ba boaw ama wonya ahoden e ma wotimi eda afi kwado mo busam se my transaction ho da Debbie Enke chipra kacha offer say on download tap send. So download tap sender or send this come away. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. If you see fana baby obia so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na two phone so. In the process maybe say promo code there. No about Insura FM asho e basa automatically no. Yeah, charge £5 and €5 and we are more Europe. So America na Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it there, no fee. Hey, they just say okay, tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any I'm checking my sound from. Kaish, as soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Offer, patcha mama friend. You know what when you say? Masoya yeshino nana. Not there. Se baby ameti ye to me. And I me offer send miska. Din kan wodi ko si wo bisno ni pakura discount. Yo de ba yen so ami ko yi a e ho sem bebre. Afi kwado mo busam se my transaction ho da. Debbie. Enke chipra kacha offer say on download tap send. So download tap sender or send this come away. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. If you see fana baby obia so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na two phone so. In the process maybe say promo code there. No about Insura FM asho e basa automatically no. Yeah,
na me me timi fi akra me nya bi ni nam hey ya tum obi anko papa mom nyina to ya to hotel nim ya tum he bi edam de obi di ma ba hotel wa ja ah na sa wo mu ari ameto na wo dwale a ada na yes tunum honum no odi oba ah no do so kaka bi no ofo ba no tunum na to nde ya na ma yes na be hwe wo no odi ah ya ma yes Bibi anam se Nigeria for. Nice mama. No see atum obi a hanko. Upu no mo ama wo to no obi di. Eh no mfere kakra. Mo kra mo mfere ade. Mo mpie. Mr. Matum. Matum. Na onim edru kwasi ara. Abobo ya private car ni abejaje pa. So what dey free. Na e man meto no mo akoggu ase. E ho dey na nige kuro. Na almost sasa na mso bi de bia ginam afero msi ha se mi wa me se na nye yizo ko ball for beba abobo ya for beba private for beba mi wo de jayo unya nkoye awurade eti na no madawro ma momra be jam me na ochie chena me nda na ochie e be no be me da to question 6 Friday na watch sane ni yi dada memre ni akosi ni yi no memenda na na ka hodi okay nana for number to tuja na ye yo my number is 0243 13 45 35 oh nana 0243 1345 na ade amakuma aye abroso udanasi ya me nshira no amen medwane no ka wasi konvo ye bi ma de wakra no ai aya de ai kwa baaywa kana link nyaba okay abia nyaba asema fa na mse sa me so me ka ho bi se wa no anka be atiafo medam ase na me say ayi sa papa na obra mi stove no kedu gas oven kwasiada mehwe wanim ewo ho obeba do onso so beba bi obeba do kedu de ni kedu beba ana me wo ha na kwa bi akọbọkọtọ osara ne ye bi mi ne hwe mi die nam say koto ade we ku mi ai ye be ya bunabunu ye DJ Love ara ade nyankopọ DJ Love de bonkoto osara na me so mi ne bi mi die ni nam say ye tutu so dudu medam ase nyame nhira mo nyame nhira na nhira de so bi ka se nyame nhira wa eye chance ko adom eti abasan na bibi be kwa na afa de adwuma ni nyina mo ofa na me nkwada kakra nyame ya adom a efiara me ma fiara me ma ye ye na ye oh adwa nyina gira se o ni kete ti fiara no de fiara ya baba na so for so de ko bu sansa sei wo ba brum se kokonom ye wo ko fabo so for wo ba aya wo ensa wo ko bu sa ye de ene do ka beba na de nsanfu aka ya fa nsanfu ka ho ai wo so for ko no nsanfu na de ni ba bu e ba ya de o de nsa bia fa nsa bia bra okay ene me wa aya petition so ni nyina o de fa bra na de osofo we so what glad e wo ko ho e ka me konfo na nka azem ya ye de atiafo obi amra ti nyame ya dom a na atwesa na me mba bikoyi mi furu no te me mne dane de aginam dam ase yes ya da ase so ka se ba ko do ba ko be ka ho se wa na kan o na kan na jasa na di o kira ye kwa yi o e ko aye no bechem me wa yi bo bechem dabi me aye no we no so for what they say and nyamre na your obofo kina sisen ana me mfa wa nanka anaju de wo ntimi hu no anaju de ntimi hu me so ene me makuma ade abehia okay ti nyame ya dom a ho akora jama nso so me hu no so hade anka me de so abode ma kina so de obofo me obofo so de 7 nti o de nti kama me dia onya me dabi me so obofo no
wɔsoma kora me mfɛ ma no gye sɛ ɔno ani ɛne wa huna ɛno ano no ɛmfa nkɔmmɔ wode mu akora nkɔ na sɛ asuo ɛnyɛ yɛ no ɛyɛ okay Luxy Light deodorant spray and body splash wow motom bon wow sɛ bi nka wɔ ho modia na fa bi ɛyɛ motom di twitwi na de bi gugu ni padua na ho ɛyɛ send kama ende yɛ transfer my motom mmɔ mabinto da ba obi adwuma mu abotse no wase ho nyina ne mabinto tisi ho yi na akɔ bi office a wampamo amfuru na wansɔre anyawo Storm Randwall legend ye mema de obsession instant crash and mademoiselle temptation de ma ye nyina yetimi eyusu edi boom food and transport agye de atum nti wodi wani chirim na okukupie mu ewo adumpo segolo obenya bi Ziwe Cosmetics Dr. Mensa Stephen Boadi ho no obenya bi China mo kumase ne nkran ana say Prudential Plaza hwe animu ukọ a Mrs. Anochi Plaza dan no amu 0240-15-2204 0240-15-2204 na no makasa we the new STC ultramodern bus terminal a wobie wa wo konkran wa ofri nkran be kumase wa ofri kumase kotakrade wa ofri takrade be kumase tamale kumase ni nyina no ye new STC ultramodern bus terminal a wobie woni ama ekuta nyina no ukofoka na ma yam hyew sa ombagini nyina de agumu abra ya nje ohwe na driver for no so de jai womanimti na afi wo wabotre on twitwika bum nkukum nipa na anu mekwati a yesi se Cape Coast kwa no so ye kwanhia basani nipa awuo no ese woni ense okakye se STC a anka masa what says CZ bus nya accident basa da bi na basi nyina no mono kama na ukọ asafo labor roundabout no na chi ho no total filling station no ho no anawo mo ana say opese uye ticket reservation no afre 0557 943 607 0557 943 607 na mpanyifo atwetwe nkomo Lawson Beverages nie wo na akwafa nsa papa ba derail Lawson derail ginger liquor wode aba Lawson derail ginger liquor eyensa achese kama papa busia se wontaka bia ebe kama o aponto ase adwabo bia ase achese we no prekese ne yede awo no kakra na yede sa atadwe kakra bi hye akire ko na kakra na wa wono man na amiri mo te telensa ne kama utimpa wo hangover bia nso enimu Lawson derail ginger liquor ensa papa no eya pebi ukoba bia ye tonsa obenya bia to parties funerals and engagement any wedding bia ase derail ginger liquor and ye kamfo ede ama wo pendodo a no afre 0248 619999 0248 619999 simple scented shower gel eno de seminar ye di dware mani pedua no mutin wan hwehwe wo dware wo demu a na so obi ompomabo so obi sinu no seminar be no obi dware sa no ehwam papa a simple scented shower gel food and drugs board for actually say yeah we chia tum the stamp apem say bang opedudu atua na wa frɛ 0548 17 7018 0548 17 7018 na ono atwetwe enkomo we your friend say Golden and tonic time no na we moringa pa new Gordon's moringa citrus na wunya bia abusua yenso na de dadi wunya bi pe na wa ukra sei na wo twene kakra utim se nyansa fun bia keke nyansa bia na ese wonom opensa papa we no Gordon's moringa citrus and ye kan for the amawa edura nwumere bia wankɔ na aba nwumere bia nya ba ku bi hye wankɔ na hɔ a ponse ebo ni padua no na wo nti wanom nsa papa your pink berry mix hɔ no mo Gordon's pink berry mix hɔ no mo
no so ba to say yes and no so ye the lemon and answer orange ni nyina no e wo ho no a usaka bia bebo wo na busa wo ko ba bia busa wo so wo pe golden and tonics no wo mu eno bi na e papa de making and e papa unya mfinhye du nwotwe a menum bi oba pemfo mon temte mon ko ho mon cross eno a eno no ABA Herbal Clinic nie wo wani hawo eno yare de ye o ade da ho no ma wunhunu me kam kiro and ade da ho obabra bra na nka ne se na mani hunu bi asofu me se me hunu ye oh chairman eja me se me to credit kakra gu me phone so se me glass ni ni ho na no me ka che bi se me se omrem na duru kakra na aja me ni di me ni ye kama na me hunu kre be se kre me to credit 50 cedis akoba 500 and they talk credit egu phone so them say nada me ajo for joma ba say e papa joma ma so over talk credit 500 good phone so and say omo church nkwa bi am fa so ntwema ya nyi na ma fro omo say mam 24 hours so be send my dia abrem na me to yo asemo ani ade wani me pa cho me de ya ga say ya de me de omo say nyini unyini nyina na say hand tinema bu ho a na but ABA pe ene wo ho waduro a odema wa obedi agude padua na clear wani no so pressure bi abaso bia no ebeko hypertension ne menstrual disorders sexual weakness cataract na tennis wani so ana say ade be wa wuhu ade wa kire wuhu ni nyina wo semumra na o mamunuro na hodemra omo kuma se kwada so dwenase eye me market no na chiwa doma hinkru nso be Beneza Presby School and also by Apia Kubico store. Frebi ewo 0541 56 5199 0541 56 5199 na no akasa bia be fine na any say dra nyumre say dia be for ensa bia nyensen ensa papa dodo na nim sie no pa de krum a ba akopɛ den a club beer so de eno any club enyumre wunya mienu a wa bo apia betie bo two club two bottles na fodru fia wo dware na wo de da eno an wo wie bia de eno an ese wonom sala koja farmer for nso so akofa koja procode dia ba wa otie o ya wa hwene mu so no nsuo koja procode ana afi wo so a wo se ese we ane mu utwitwa ane mu jeba ese wo se ne nyeden tenkete ana akese Kojak charcoal toothpaste de twie Kojak regular fluoride toothpaste eno so de ma se ne mu yeden na wonu mu twa ehwam na yi carbon afiri so Kojak P ene Kojak F sensitive toothpaste yensuo otu sewie no na wo de agyina wonum na wa na kutukutu wo puogu no wada eno a eno no eboaw amonum yehwam bo ni padua no se ho ban Koja farmer wo kan shi drag lane we nya biato anase Kumasi Central Market wo shop wo obenya biato 0244 559597 0244 559597 na ne mpanyimfo akasa na eno no na tie we ene se emuzupi herbal mixture ewo dwaso obi bia wo jonso aye problem o jonso a o bre chimsa no watatwi kai jonso ne mba buze no wa wusuti ade ampese mrakura no mba wo afa chire ho apie po o jonso so na o tired o egwade pie fa ho tsabete no sa akwa bi she toilet so no obi jonso wo the nche ho no ma so amafo so na kwache toilet so ti akwa na be Johnson o Johnson na fa no twi no akwa na she toilet so no akwache tukura toilet ne mba akwa na tem masa wa o yes an bodin amena o mu so ma be she toilet je be ka se me na ma yezo nyamia wa ba Johnson ye ne bodin ye hu se wa me pa cho wo Johnson ne ma amuzupi he ba me sha ne be boa wo Dr. Amuzu me mo acho ba bia obi a ene wadwuma pa na me nhyira
na sɛ wodwo so mogya wɔ mu anaa sɛ wodwo so adwo so no bɔn dodo anaa woyɛ ɔbaa bɛrima yɛ anaa sɛ nneɛma bi ɛfiri bɛrima mu wo bɛɛ mu ɛpiepie ho ɛyɛ muzu pii hɛba mehyɛ ne bɛboa wɔ adupa yi dr muzu na de aba wopɛ bi atɔ a wokɔ amuzu ɛbaa clinic a bɛnya bi atɔ ɛno ɛwɔ tafo nhyiaeɛ so amuzu junction dr muzu number is 0247 776743 0247 776743 noa ɛno no Alaska Star Enterprise one day wasi fie na wie a ɛsɛ ɔde kokogya no ɛnis kwan sɛ wasi fie wie na wakɔfa pepe dwumfo bi asɛ ɔmɛbɔ decoration fama wɔ fie ɔma ɔdan no sɛ deɛ tie no and look nice nanso so Alaska bɛgyina ɔhwɛ fie ni sɛ ya na ɔhwɛ man of design we be fe ma curtains we be fe ma wallpaper we be fe umpe na apɛ na obia so wura mu ampa o da die combination ne ko oti kombi ase eye Alaska Star Enterprise blind curtains wallpapers eku panel ana se bedspread bedside lamp sofa covers carpet artificial grass ni pea foam ni nyina adum oni Prudential Plaza ni din hwe ni mu Mr. Noche Plaza dan no mu circle enso so tiptoe lane to do enso so oho anaso be for Alaska e was 0200 281080 0200 281080 na one no atwetwe enkomo ewiase ade a ya pa ne sesebe wotebro no so na onya adwuma sebe nkwase adwuma bia ba one efre wo boni bia be koso bia yese akwawe na tatra fi bra ya de bro tifi ono onko bia ono a na hwe a obeye de bia na afo ko adwuma na otifi ezu bi kura na wada semfunu bia kwa ne de tretre ne hwe so aduane kura yire fi a yeso na ofi umpa adwuma nso wa na wadie Absonic Mining and Engineering Training School or Mount Tie a kyerɛw ɛkɔ ɛfa so yɛ welding and fabrication occupational health and safety now we are what show dump truck cars akɛse yɛ abɛyɛ de galamseyfoɔ ne forklift no wheel loaders yi ɔmo kyerɛ mu twi roller backhoe grader ana bulldozer excavator ɔmo kyerɛw ne nyinaa twi nkosua bi nsa no dwuma no emu no kwase o mesrɛw na no yɛ kohyia mene madamfo bi ana yehia ma mienu ana yebusa omse ba ko se da opede agima ba ko se ndo opete okosua de pam na oyire no na opete osi onyansa no dwuma yekobusa ba ko oka ho a wose me de nkamnya provision store nkam pepa ntinka obo container mami na wafa ne ma aguma mami na ni afoko sa ope provision store emo container ne mfa no mamumma no onton enne ahoprapra de na damfo no a ono ka se opese okosu adwuma osu adwuma pon no ho ne ama oye adwuma o provision store madam no yisi hu ba bi one nam o chiri saa onam je saa o ne nso ade hunu sa pa chaw sa no adwuma de yemu no kwasea ka dwe nyina ye chew twie wi ne age license de amount ya amount certificate license iya obetu de twi saa ka no na school eken dwoada kusifiada no nwotwe kusi no onum bosome miensa na ye de kirewo theory any practicals 200 Ghana cedis for registration omo wo boase glyco insurance dan no mum no enu amu an omo wo frɛ wɔn mo 0539 732766 0539 732766 na ne mpanyifo atwetwe enkomo enoa enono obeje woso nso be di ka kyerɛ sɛ moringa citrus no de gordon's moringa citrus no papa ensa kama original nsa no a kyerɛ sɛ wo num bia wo say yes moringa citrus ana sɛ gordon's pink berry mix kama a kyerɛ sɛ tonic water esa ka ho nsa to bia ko ba bi nsa wo so wo pe gordon's moringa citrus a kyerɛ sɛ tan de kini bi ka ho papa o ensafo de nye no na tipa outside e chia da bi we ne ye kamfiri ama pebi na no ba pemfo yese men ko ho akora unyamfie de nwotwe wo soso wo nka ho eno no the here da ba me hyade ma me da gomba na di aba mpompo bo nsuo bi hwe gu so ana utipa wa twe bi ko mu ana onan ba bi ato afa ho the here da ba me hyade
herbal ointment Mr. The hair herbal ointment and a beboa wo unya bia o te twitwi keka na ho ato ho tutuo na ba wo tew tibisrasra e beboa ebi wo man adwaso na adwa man so na se ukode ni heba ebi wo ho ashtan fredimens keo ana samen ko kejetia drugstore pharmacy bi e be wo no ukọ ho a ubenya bi ato ana se ube frame amida gumba e wo nkokọ awe na de ne number e 0242712113 0242712113 na we ye edroye heba center wo mo na akwakofa nru we dia ba oboase bites e yensa unumbia utumbu atopa 2000 kaish nubena wo mu ankasa na oboase 442 ginger liquor no de ja ye de akakaduru ni aban na de aye ti unumbia otum say yes akokora be ko 4 rounds why you say akokora ku twinedi uko abokora de ya obie ho kakra be de kire na wabu ahwe ono what is wanya na nkokora ba obeko 4 rounds obie kora hwe de 5 vector so boase gringo bitters eno so ewo ho eno de ye say Israel abagana ye di Israel abama na ye di ayo tunya bi ebo sexual weakness be ma waye mre wo mpem ana say usisi yo yakoko bi kwaja na to ana tu say pa moja nko a woni huna de ye ensa we num ene ensa ese wonum upe bi ato anu afre 0240 306394 0240306394 na woni mpanyufo atwetwe eho enkomo na enoa eno no odofo na de unia ya bi na otwe de wa trendy o na otwe de wa trendy papa obi frame eh nkrofo frame ni toso ese ni pampa no kure bi say ase o kan so anka bibia ye so serious ana say o se said obi atu obi asemasenko eh kwase so said obi atu obi asemo said ye wo be sa wo be chia oto no obi so be chia ne to no be ka ye be ka wo de minnim said ye nipa ehu nipa fa ena said ye nipa ti nipa asefa eye no opinion na dwene na waye de ben waka de hanu na waye de ben oka enti ya na da bia meka se asem bi ho no mo a enkasa bebre wabra wunnim asem no mu deep pa ena wunnim mu a bia one side pe na waye de ben wunnim de wo te ye no eye one side pe enti esa wo tie onipa no so de o kan na de asem na toto nsane yani ansa na abeka bibia waye de ben waka oko social media oko TikTok no so ya bi che say too much minim but ninjina nso yo oh kwasi de be sibia ye to extend say ade bi esibia no da bia me kasa ade bi esibia no kwasi eye esi bada eye yesua de wum esi eye good a eye yesua de wum enti da bia me kasa abrabo na ye bo no eye black and white esum ani han se suma ma obere no hu han ene han ama kwasi obere no hu sum enti enka se sum nye ene enka se han so nye ni nyina akabom na eye se wo so person define bone a papa ni wa bede no define bone ana person define papa so a bone ni wa bede no define papa ko se obi ni e kira ye hu du dika dabi enti de sibia akwasi eye de sibia ye obia wo se de otene nsemase bia se de maami ka na asem no o se last week no o ka bibi se o ka che ni nkrofo ni nuanom ne ni nuaba no bia omo no anhu ni saa and so tie ni ncheche mu na ne nsem kamu a o chese enipa no be ye interview no nya no no ba straight o ko ba bia ansa no mo direct ne ho ntimi de meka kire tiefo no say obi asem no onti mu bebre an kasa sa social media na e wo so no sa wonti obi asem a menka bi eni atem ya na me hunu say nya obi a na edi na temfa no obi ha kwasi wonka hwe nkyere o ka kire wo se hwe so ye konfo so ye hwan so ye hwan enko di na tem jayo no ni wonnim de nipa no o say de edu na udi na tema no awia anadwo nim de obeye wo na kwaso nim say mate ni bi onim de obeye wo odi papa panyin bi atem papa no hwe ni say ya wankasa kan da adwoso kwan so me pese bebo within 21 days boy ne tale honum yo when the 21 days what tale down
ya ne binom nsuro because say oye hwan so oye hwan asem na aba no woka waka na adwene enti da won ti ase real ampa nye se nsi yesi ipa no ko no so nye ne busu ani mpo na nti kra na nti wontimi nka na enti ensasa na obi na de ne ha na mo nka dabi enipa na minim kwasi minim ade on say ye wo free mu a chese papa nko a na ye nka that is our problem back here. Hey, that is our problem back here. I say ya can be say obi wu ayen kan akiri asem. Obi before yi ya kan no. Ya tire ngoma ya tira to no. Nti say ya nkura oduru ha na nanu be. Abeka. Mbebusa no. Nti I know there kwasi me there mesusu say na dwene na wayɛ de bɛn wakyerɛ nti sɛ wo nte ase a entra fidie bi so ana TikTok so enidi na tem TikTok na aba ne ebekum grofo bebre o be eku bebre nye se beku egusu grofo because asɛm bi hɔ no mo a kwasi wonnim asɛm nim ɛbɛtɔ so ana wo ka because bi a yɛ kan ampa oh yeah but wo se amfa kwa so no amfa kwa bɛ so kwasi na wo kwan papa na wo ka no ayi obi nso nkwasi asɛm wo kwan na kwasi wususu sɛ yɛ papa na wo mfa so nka no ayi obi nso nse hunu enti sɛ no bɛyɛ ne dɛn ɛyɛ ɛtiefo yɛ ma mo kwan na kra na mo so mo mrɛ mo bi 0322083581 83582 ano dia hurrio fiadai it's free fiada be sin social media afi me nko TikTok o kra bi o fiada be nyame nko atamidie nko a me hu 1 2 3 me se me nko de o mo anka afi na course na ba ya kwasi na ade me se na ade sei to be free me o ka za ade me se na ade sei ti ma be de me nka bi na nse kwasi obi timi se da download no de asende me me nhwe kra na ma delete na ade 0322083581 835833584 Jojo vodka mix jaso Jojo vodka ata na abo na obisa ya de aba feel the punch in every sip wa wonum kakra yes I say yes so etrenum fawnum eyensa akọ mu ntun ma na de adwa to o Barrels PVT Limited for an outside there by Masama in Crane. We Jojo mix, Jojo vodka mix, and ye come on. Bio didn't birthday, but Brad can come board with Chamo, my happy birthday. And normally I will be the idea command or see, minim niape. Chairman, nay, Jojo vodka mix, and ye demand. And say, Upebiata, Ubolo, no say, who's divine favor. And afekeu ensusu ubinya bia na be frɛ 0553 959 654 0553 959 654 na one mpanyimfo atwetwe ɛho enkomo ɛna yɛ chairman kankam bodu ne birthday chairman chamo baby obi ano me ma wo happy birthday and afi Reverend James Berima me papa Friends of Akwasi Boafo and as a Friends Foundation, my papa, me ma wo ajo, baby I will be at some trinkwa. Happy birthday, Reverend James Berima. Oh, a friend say, dry and quanta. Maybe a papa will be ano, or through entering and show me mo trinkwa, Msinya miatum. Ubinyini, Akoswini, Enyini, Mount Yinshira, obey Yinshira, among what's it. Your great grandchildren. Yami shroupy na wohumobo. On Kao, a be more ding, O man in Yemre, O man in Suye. Amen. Yakwa man say hello. Hey. Hello. Yay. What to say? Ofa kwesi. Hey. Nigeria. Akụkọ amombreze na oya pa me. Da me hu na say yes me so. Me hu se dia nkofo si bia ahoro mo no. Sa na be bandi tu bia. Ade ma kwa me se contractor make na se. So na no trust them can be. O se ni pe na do wadi. Se ni pe na so tan wadi. Demum. Ye nu asitira mo se e ja se ni pe do no do so to mo e tan.
na me se ma me konfo ye bi na konfo ye bi se ma me kaka so be so fuma me na ade ba ko ni se ka ho ya na fa kwasi ade mi ni se ni Nigeria kunku achi no ke ya dube babeto. Hello, good evening. Udini baby akasa free pacho. Mike ni o man kanso. Mami ntiwe. Brother ti o nse Ghana na ye wo. Ase nipa kasa ye wo. Yim pese ye beka na kuru. Enti na timbia ubati panini akuredi asema na paniye bifo. Obi wu ayenke na ti asem ni akikasa nsem nsa. No kura so de eye no kure. So intimidate the omu kan me be kongo yebi mesre no we nyi o mani ye se o mama hu ani kuran ko fo mu kika sanse ni na obi a ni no asa o mo pese o kika nsem a obi a mfa no wa kana ase ma wu ni a wo se uhia na se we hawa nipa no onye ogusu ani eno onye o hwi nti we so wo na o dwen that's it. Okay. Yeah, that's it. Hello. Yes, sir. Your first and I can say free. When you do Robert Kuchu Granta, I put that to get to now. Mammy, you are in here. That's a meeting, at the beginning, and the guy you didn't part of my would they take a nipple with a ladder. What does it? Do you ever see when you definitely maybe say normal. Maybe I have a hard to say. Nipa ya no media chamo social media so obakwa no be quiet the man onya carry to one media no dey be the pay for them and the can no find young boy let's say who be social media hwani because you bia ni tin atem social media so igbo tin atem on ga gbe ba no be ye na chire no afi na nya de papa ma o me da say ayo yes share that say hello Akwasi Boafo yey majo bratani piao Tafuji na bla Agre Johnson. Yeah. Hey, Akwasi Boafo. Le se nyame anim no krese na se Ghana ye blue. Nyame anim the kwan drivers for the fashion na se nye papa. Ade. Islamo o se afi no ma bi blue view. Me say. Omo bom trotro. Oh. Mr. Bompire Mammy na me sanka me car in Temwa na ekika corner de anordine. Yamian no cre, and you may mamma ye near the hole, na motu your phone so. Ye best a drew black, was about who say me sadly not me manage pa, me we ya near me be here, me puto bombo na mount. Now so, me titi simbia, fimping phobiano, any dear moka ya, nearly pebiani no. So, na wan hwe wabla bosu yi na fe wo ma wano eye fe ayi mo samu na fe yi a meso a wan hwe na de ni na yo na ko pon islam me da fifi. Okay, yes hear that. Hello udin baby akasafi Ba chama joy me joso wa udi show aja Peter Heba pe ya Peter Johnson yo mpacho ma yentie wanwumre wai Pano ya wodu na mami bito ebe wa fa sa bona beti man wati kaje se Peter Heba se won kana kuma ntini yam wo mudi na ta mu nyina wo social media wo se hwan no o man fani kufuo nim akufu abinim to ma manim aje se amo bra fon ko an ne go no mo yesa ana o ma bi aso ho ani enti na bra ba wa bo ne de nyame adina duro no o even yes na mfa wa kra no obi nya ana wa he edi ko nyina ni no obu no to no nyene no ho no mo fo mo ga asam free social media me show ajapita da bi me show da bi me show no me show len kasasa ni afi me show obi afum kuma obi mfum nya Mr. Ati for mon fan chemi wa mpacho. Eja Peter wan kasa yi. Mr. Hello. Hello Boafo. Yey. No mama jo mama jumapa. Meje so. Me pa cho o ma me ne me kasa firi Asante Suta Bonkuro. Ye frau say. Medindi Margaret. Yo Margaret mami ntio.
Mepacho, the Amuaka for ya been say, Mongaja said, there was dinner tammy the one yard cry. Now, I hotel now was say what dear before Bajan on Mepacho, a man in Yana Juman. Why? Well, Jack Rabbit 2 years in. Oh, one uncle son, Yana. Na obi wo ha wo papa no no wa mpe yi wanya na adwuma na mmom de odi na tam ne de won hwe ne ho yi okay yes yes papa ma he nko ye ne hello Gabriel ateni obwase agumpi mami nchiu ande isatolo bonyum ande forget we move for any achieve on the Jata again, keep it to my temple by any Jata. Some of them will be also not to be answered. Yes, yeah, that's it. My young father chat to cry. Hello, yeah, move for hello. Your friend said I can say free. Busy. Your friend Francis. Nkasafra Tasimanso alias AKA Network. One will say social media na abano abwa ebiswa amwa. Now one thing yes titino can sana won't come message krano. This is ultra pempa. And I say we be na amount you fit US and sana won't say kabibia na the post office. Na what post and son of Benyan so casted maybe visit in our bed. Oben the call US. I dear sharp now, a better any amount state now do any. I did also own you. Not to nipa, what throw a pencil dada. Now Africans to the wow him. Yeah, dear, see and say it is the idea bet me I say. Now so ye mammy in Quandia. Oh, honey, Mr. Black, into a debut I got to idea. Idea out of your Takrana, I decide call it black, beginning yellow sense, black mind. Bye bye. What's it, Bibini? Hello? Okay. Bibini, yellow sense, black mind. As I been in Tina, what do we are to do now? No. I said one po. Mr. Sebiaha. Opposoko US, Canada, and also UK, Germany, Australia. Why ya on Sanka, quite fast our plan on an enye. Kokunu Excel Plus Education. Excel Plus Education for do bet shop quite fast to apply for visa. No one time, Mukoya near the amount. Opposoko Siandi School. September 2025 admission no. Opposoko universities. How do you know Opposoko be UK, US. Canada ni Germany ni Australia. Koko hu Excel Plus Education for. Ombeche okwa abefa so abe apply. Omo Atenga Junction obe Day Spring Community School. Ahojo. Ana say obefre wo no mu. Ewo 0246 725 909 0246 725 909 na oni mpanyifo akasa. Edo enyimre die club na na ebewie. Eno ye de club menum bi. Be a so dear, and no any club, and Sapapa Uhiano, and you may no more. Baby Abacon, brother, sister, and one yin iron, Papa Biaqua, and so be an my club. Beer bar, beer so dear no any club and so dear no any beer. What did you? Yadonum. Tap pet, and obese and do scar catching some fan for so. Would this cack of father network be so it be dinner or Chinese and we move on to networking yet? Ubiso Bobo say, yes, BBSC, yes, you could human jan me call mo hot coon to papanim. There be tapped out there one time. We send ya quick, net the moon in the panic as an across to me. Oh, sister bow, oh, abitum. Omo pet. Tap send. Tapo. Na send it. Tap send. A day Dicka will send this car for tap sono. America $10. UK £5. Europe €5. Yeah, they are free. U promo code no dear ya ka say Inshira FM. Tap send. Papa no. Enwa no. Na we dear ebia na wo sunsum sembi
enema bi koso abrabo mu wankasa wunhunu ho anu yi ese wa no anapese mbie wani na hu niema bi ho me pa chaw bomodia na ko African traditional beliefs na ombe chaw niema bi papa ya making or trade junction or boase kwanso je number na friend ka chen say wo de wo sunsum ha obi omwa 0594 226 084 0594 226 084 na ne no akasa eno no edika ka chese jojo vodka mix ne die eno yensa ayesa onum bie na abedi ho adanse ekrem se kwasi ampa kan yo jojo vodka mix no papa na ede onomu bawmu mo say yes ensan kakra kra gu manu no amma hu se ensan yensa pa num jojo vodka mix na enkoyie utimpa wo kata bi anim hangover bi anim oak barrels for and a day aba PVT limited en krama saman o number no de 0553 959 654 na one wo no makasa ana apese utukwan wo try bi emfa ho Monarch Travel and Consort business consort for the obako Monarch Travel and Business Consort Australia Luxembourg, Sweden, UK, Canada, and also Finland. Omosebra na yo ho akade ne ntutu ya do fam ne do akọ. Monarch Travel and Business Consort. Wasi open work and pay visa ni nyina bra be hono na wo mo enye emfa ma. Kumase omo Maxima MTN phone chen hwa omo ben. And I say, over number is 0530 44 41 64 0550 44 41 64. One a number. Yadi besi o hono mona fe. Minchia minua barima. Ke do gas oven. Ke baby obi a no memwajo. Gas oven papa fi. Nyame nhyia no nhyia no yire oba ajewa akode nyame nhyia opi ke yedunu no monto ke yedunu yema no magika ka jense mesike yedunu yema no meni ndedie ke bia mbema no bia abato bia no me dibi ti monto ne yema gas oven papa de de to pan de de to nam de de to to chips ana de meat pie no de to meat pie and the pan no do not num and Debbie care do ye Yamia Shano. The pacho corner honor boss na ko hwe ne site hono awrade abante no ebroni ahonam bibini we di kura no monko ke do gas oven monko to ne neman bi so am bola kese no police station in Chewa wo chairman baby obia soro ntirenim encho ne yire nsusu meat pie ni di jayo so fazanti ni bida obo so obo na kese na wedding na yebi na wo ye meat pie no oba so a shishishi o ye yi free oven ma na ye di ba shishi kama na nye meat pie na no ma ba we din bia we mu mutum mre medibi kama me ma pie bo say oh wow meat pie na kama eno ano no kede kwasi medibi azofa asante akwasi yakono debia yensema yetaibo amanfo enkaye ni se yedu wiase a ye eniema ye basa ne eniema ye huhu nti de ohia pa ne se obehwe se obebo ho ban makasa asemu ya ka fu esi makachira mo se 2025 ensem bebrewum kwasi obeje de se nene 3 days and then 3 days sister biton atajo ha sei o cross kwa beto bi won o cross kwa na motorball no na mu bu pen tese ahoban bo hion bo ho ban obi was bibi ka kire me say e de na ka kire wo because say wonni ade a e kasa a wotenti mesra obo modene say ye the number no to a wo de obefre na ye di sa nkomo no me se ye wo niema a ye de boye ho ban de obedi akomu de wo de beto wonsa de opesa wo di dware ni nyina bi wo ho ahobambo na wohia anasa be ma wa ye mere wo mpam wo de bo ani sisi a no wagye tie obema de e wo se ukompa so a wo na wo yere ana wo mpena ehia a wo ma no hu sa mpa oyoba na wo nso be ma no hu sa wo ho asisi wo so eni ntini ye de mema duro e de aba
maka kyerɛ sɛ yɛde mɛma duru aba bɛma o bɛma na yɛ ketewa afɔn yɛ obunta baluwa tie ne din me sɛ yɛ bunta baluwa ɛno na wohia bɛma bɛma no mu apagya sɛ yare ne ma bɛma no so teeyɛ ɛyɛ ketewa yɛbɛma waduro na wadi ka fa duro no a na siesie ana yi yare ni nyina afiri mu ansana yɛma waduro bɛma bɛma na apagya anase tie me obi wɔ hɔ no mu a ne sisi paa sisi yare akye no ɔyɛ ne ho hwee nye yi obi nso hɔ no ma kokoi afifiri ni bebree ɔbaa bi wɔ hɔ no ma ɔsɛ mini atenka ɔbaa bi wɔ hɔ no ma wawo bebree wɔsɛ mpɛ sɛ metete ma wo mu aduro hɔ yɛ bibiduro deɛ mekyerɛw no nyinaa yɛ bibiduro yɛ ni ablɔfo duro ɛwɔ hɔ no mo sɛ yɛ pressure paa ɛna ɛhaw tie pressure ɛna ɛtete wɔ abrabɔ wo deɛ fa number na mede to dwa no na frɛ me papa ade we na ha me obi nso ho no ma na de ne sɛ me pɛ sɛ behwehwɛ me hyɛbre mu me yɛ adwuma a enko yie ma waresɛm enye yie me ma enema enko yie tie na fa number we na frɛ na yɛ ni nkomo ɛyɛ 0240 10 30 48 0240 10 30 48 ɛnyɛ sɛ wofa number na fra hwɛ sɛ mehwɛ sɛ yɛ number na da bi wonyɛ ready a ɛmfrɛ tie asɛm a meka kyerɛ no wonyɛ ready a ɛmfrɛ me say yɛ pressure na how diabetes na how koko na how usisi ya wo ya opese otete wa wo mu obema no ɛso ate wode bɔ ani sesi a no wagya mu anaasɛ opa ho bambɔ tie nsɛm a meka ne yi opese obɔ ho ban yenware unuro yemma de obedi akɔ mu sɛ de akwasi kan sɛ aduro de wudi adi kɔ mu obi wo de obedi akɔ ne mu obi nso ho no pɛde ode bɛto no ho obi nso ho pɛde ode bɛdware na wankasa tim sɛ wo de na nkasa no ye dware wo bibi pem wa na sign achi Mr. Ofre number na me di to dwa no 0240 10 30 48 0240 10 30 48 obi so se me dada mu a metim se me dan no mu ayetu dududu me na ma ananse taite kyere me ananse tentan ta kyere me papa me pia nia na kyere me ma bobra ni bia abo enko medisia na tare entare bonsa na sa wai mede tare na wai enema nkoyie ma me mesrew ma yenhwehwe de nti a ekoso yenhwɛ wo sebre na wo de ba asase so no adwuma na wo ye na nkasa no so ɛyɛ adwuma yɛ sɛ wo ye oba na wo ware no so ɛyɛ oba yɛ sɛ wo ware no wanya ware na wi ɛdeɛ ne yɛbɛkyerɛ wo a wo de begu akwa mu asomdwe bɛba fie ɛyɛ 0240 10 30 48 0240 10 30 48 me se bo ho ban o me srew bo ho ban sometimes ebi wono a de de ba ma wa obedware ana obedi akọ widie mu no opia bonsa de na akasa kyerɛ wo sɛ no twɛn kakra bonsa wa ankasa wa no fo bi asa wo yare asa wo nyare within a shortest time bonsa na nema yɛ kama ma wo me srew bo ho ban number na me de to dwa no 0240 10 30 48 obi was say me ton ade kra me sika me hu sika to me nsɛm a na ase obi promise me anu afeli me sɛ ofre number no ne ni nkomo ɛde be ne how ma ma ode so ne nkyɛ sɛ ye ntimi nyɛ ofre me na ye ntimi a meka kyerɛ prince daabi we mi ntimi obi betimi afrɛ ɔsese ni anya madwuma de metimi no meka kyerɛ sɛ metimi ayɛ obi won so abɛfrɛ no na nhia sɛ wo bɛba ayade bi na meka kyerɛ sɛ kokoyɛ simple fa number no na ye ni nkomo 0240 10 30 48 0240 10 30 48 anasa yare ben na etete wabrabo medical catch us pressure how ene ye nuane ye didodo na enti ma pressure obema kra wode ne bema no oye na dwene se okọ na yire ho asesi a na wagemu ensese ba ne saa mesrew ye ma waduro oba wo se mini atenka me kunu ba ye me yiram still kra no mini atenka koko pa tete me afifiri me honam nyina me gya me nan ya ne moja me mpabo ahye me kura timi firi me na ase to na menim prostate ene how bema mesrew oba tie me na de fa number no na ye ni nkomo se ye osisi
ade adro na ntimi mfa ma wo mesra wo de fa number no 0240 10 30 48 0240 10 30 48 wan ka so tum sa wo dem ho na sa wo ne obi ene te dem ho edem ho edududu ye be ma wade wo be hye e wo dan ni mu bibia be kama wo da wo betimi ada mesra wo say wo de fa number no na ye ni nkomo number ne hia 0240 10 30 48 ma menkyerɛ o makyerɛ kwan me ne Israel FM ɛwɔ tech top eye baabi a ma ne tɔn ne ma no me no me di nhwɛ ani mu baabi a wo bia no sɛ ɛmfa duro ni ma no a yɛbɛtim de ama no bibi biara wo hia sɛ yɛde bɛma no no yɛde bɛma no kwasi me da ase ɔsɔfo nso me da ase nyame nhyɛ o pii yɛbɛhyia abusua mede de Kwasi Boafo nyame yɛ adom a yɛbɛsɛn hyia kwasi ada ɛwɔ nsɛm kɛseɛ so kwasi bro ne deɛ fa Facebook wotina na yɛ binka wote so fa santenka ɔsoro ntire ne mkyɛ nyina yɛda mase